Le tamali i Samoa ia te pai ia le vaililingi mau mo nanu na te fausia farisa mo tapua inga i le atua hol te tele mo sa ilinga seleni ai tua fo ia i e kalesia ma fioanga pe au mai taimi o faitapo o aso fia fo fausia o so maota malawa toi faatele ina o lo maota o lo ia nei mo nisi swing o le sila na te fausia ina fo i fale fa popo po granny flat pe a fai o ia se lao lo fanua te lena na fesoasoani na te siaki nai se maota fou o lo fuafuaina i te faatauina po le lei atoa lea fale mo oe aua ne i faaseseina oe i le ila mai o le vali ai o lo tele mea te tau o na faalelei o lea fale tamali i Samoa te Samoa atu lava i ai Samoa mai tala noa i laulava ngangana Samoa e iai foi le au nanga le faletua i a marina mo le tusina o le ata o le manumalu tapua ia po hol ia a o lo maota fo i malawa te le tautinga ina te sa ili se tusiata maua uma le au nanga tupa i le vaililingi mau mo nanu ma le faletua i a marina i le taungata ai o le soifuanga o lo ua iai nei Samoa sosoani tupa i le vaililingi mau mo nanu e tusile o koro fale i Samoa pule oe pe faatau i nei pe faatau i Samoa na totonga na ona aluane lava o le kamuta Samoa fapipi i loa awa o tatia totonga umo le ngaluenga le aise uruti ngā wafa o ngā Samoa le se leni o le ngaluenga mo faalawe lave i oe po fea lava e te alala ai Australia po New Zealand foi wala au tupa i o le vaililingi mau mo nanu telefoni o fa tasi valu fa o lua o fa tasi valu fa o lua mo mai le profesa langolango le soifua maloloina salainga ya Dr. Leausa to le foa tu pai sa mau take na seri lungo le tato wala ata nei taiao le nganga faaloalo e faafeiloa e lau fionga le profesa langolango malo lava le soifua manuia Dr. Leausa malo fo i le tautua tonu malo le folau i langi mai le nei taiao fo le aso lona lua le masina o me lea o tato waulia fia ia faafetai i le atua. Ja. Wow. Maua lelei ova. Over telefon. Ia, maua lelei faafetai. Ja, maar dat is weer voor. Langa desa da wasiona le di ya desa si le kako studio oi aukilan ia le la twat fabi i de so na ia le la fafta yo le mo wa tudo si fonga ia fa peta ite ia na wa ale ai le do fa de tu tato pokalami ia ma lo sai fu ma langi ma i pe ai wa tu aukilan li tato pokalami wala laki ole to fai fa valo yo ole laki ole fa pe mai ole talenga fa fitu ya nunu ya fasina ya to le foto ia ni me ni ma to fa sa lawa to ita to ya ato no le to e mo la to manatu le to yo mai ta to au setaria ma no la vole so fu ma no fo le tapua ma no tapua ngo la valo tapua i me le tato le masi o le tato moto sa movi ino le tua ya le aso le ase tatanga yo lo fionga le professor nangolango le famo moi au kidani ma no le se fu ma langi ma sunga ai do uva ko ilo fionga to le fo ya ma no le fatto to ma no fo lau i tali manu ya mai fo ile mo pe na ya ma no na va sa o tala walo tala fa mo i
Ia ua le si upu fo'i a rere ua matua sidi atu mea ua vai ai lo mea le tau pule ma whārongo atu. Ya, sana mai. Maria la. Laissez-le. Mike. Ila ona mona le. Ya, malo la vale ona sai mai le malo ta totunu ina ua valu minute o te ai le tu lai valu. Se i tau mwhai atu le si fonga o le tatou fo mai. Ia ua fo i lau fonga mai. Ia, tarafa po. Ya, le lau tambo le atu. Fa malulu atu i lau fionga le profesa langolango so i fua malulu i. Salo ngafa ko mo le channel sound. Le anga le fia mai mo atu le mamano le tunu i o folinga au le le. I ape le sa misi atona e. Le so tatanga i mai le tau mawhainga wale sa misi atona nga pele sa. Le tatanga i le tau mawhainga fo ia au kinani wa o peo au kinani lava i le Blue Heart. Ia manato lava. I whaftai. Le ase. Ia. Whaftai ture fo. O le whaftai ia marvi inga i le atua i lo nā rofa. Maria la. Wa tau nuu manu ia mea uma. Maria la. Mai ina mātou wawa ai. Ia, pea no whea atu, ia. O matua matau tiel mele no mon mawina ia, o ila mata. Ai o le tāua. O le tāua to le fo. O le mawhai o na whaasau i le. E mata atu i mātou ne le i o atu. Nese lau tāpua. Salo ana le ai leo tō wata whaasalau. Ia, i di mua uma i lea mai le atoa fo mata mo fia na fa matalanga ia ala ia le mate vo pe mo ineital mo ineital ali ia le mele ia le uva ai tino a tau tino ale solo to mano ia baba ia ile mata mo fie mane mafana fana o to mafta ali ia fa malo fo i le to fa ma le uta to le fova pe fo ia so ngai ai no da ile to manga fangafa malo to mana tu mamao fatino wa ai longa na a fea i se fina ngalo o le maftanga au kila New Zealand ia ma New Zealand to e fai se live a pea ia beja ia ne ia le wa to fatino ina ia ele ngate fatino ina ai te lelo to coverage so tini tangata ia follow yet so le ta wa da wa msaro an fai fo ia la to fo te meta wa mata i to te lele i lo mai ne mata mata ai ona fatino to el moto sa mo bi ia o America ma tu inga fio nei la rangi ta pa mo ia o fia ngare o ede le wo pati pata o to mata fia va ftai le tua ile mana ia fo ia le mata tu ma tu ene ngata ide o to fa lo longa o mona fatino taida ba di na ma ftai ia me se le amana ia na ia tato fai pule me se le sunga le tai si mai na to mo le sui tai ia party ia mari fai pule ma la to fa mutia le atu la to malanga tu fo ia tevo ia ne la watalia tero le atu ma fana e o tulo e stadia e ese foi la hanga au stadia
Australia. Australia, ora si continenta le mai ai. O te le ngalo. E sa oi la ia le sino makua. A la wa fionga fo mai. Sa oi le sino makua, wa le continental al caminho o continento. Lo ma ko ko sa vai ia ka. O pai au kilangi de Brasili o continente ai longe. Eleo nama le finale le te sili ma le vang fa foi le chapipi ah. Ole mene na mato atu io nga kale nga ide te yesi sibe. Le mo mana pai de sao de moto sa bo vi ingo de tua. Ia le dengan faftai le tua o tatu. Ia le pasa mo fina lo fionga le professor lango le soi fu maloloina. Ia le pasa mo fina le sili ta ile ta puai. Ole to ta po inga, mo to ta talo. Io man vi ile fa mo o ta mama tina maftanga ale blue heart. Io Akilani New Zealand al mato fo ia pipi ia tu fo tato po kalame ia lewa e sa no tonu da ventu langanda o te loa e fia va ai umale mamalo le tunu e su mai ma fia mai lo fia di fo mai le aso le fo fo ine ole vinga esela na a la ba ai fo ia e finale ia o tangata lo fa pena na la to fia so swani so tato tunu e ala italeni ese ma me alo fale tua e ala so fu maloloina pa al mena fefe ona e ese fo mai no vai finale a to no le fo mai a nei lai sin la ma to mauti noa e su mai lo sunga fo mai a e vai o to tele ma to ni sinio tangata mate tua o to tele au tangata mate tua no me mo mia la vola lo fiona di fo mai o le mai fa pitoa o e te fo mai de pole ya va fo i de tu langa de puipuia langa to tele ma to nei o tangata po lunga le matua e lunga fits for ya e de mamafa e de mamala ya to le fo mai nu langa le fa atino au kilani ia le anganga o to tele de tangata maros ia le la faatino nei Australia to te o tangata o sili atu lo atu tausanga ia e le faingofia le vainga o le po ia pio tu langa na faataitele lo faaiaea ia mese felo anganga tapuai o faafoga le malo le atunu ia te lea famatalanga e taluai ona o le pokalame faapitoa mo le soifua maloloina o le sila mea lea ua matou talanoa se le fome ua afa aso i le a fina le tatu mo le tapeninga fina le o sa sau me te fa mai le fiva le ai ia ai pe yo le tupu ia tatu i sa mo lo fina le fo mai yo le le ia le atu le temine o mo mia le tu no po le se fa mtalanga o ame tapena ai le sa sau mai le tenki fiva le to sa wai lo fina le fo mai ia o stai tale fo tatu Famaro tua, malo soi forma la nyemba o porcalam. Ole kato fama ine pesine. Ole palo lo nya hoya mar fulu. Tela na faye tomiti sa total do ho yes. Wa so rulte ta si mai jaya e le fono fa pitua fo mai na lu e faida ta le no moto nasional ata noi me tupu ai sei mai ya fai presentation so ya ta wo me ai e va e mama wai lo credit e fa fo wai lo le sini to sanga te tas ta wai nai la na to specimen tie wo positive o dengue ya positive isi me ngole rotavirus itamits ya etala tu mai le rotavirus wale yet we amatata to pui le rotavirus le rotavirus le ma waita mai ti le manavata ma puai ya fa so nga dehydrate ma fa de tono to ai pa de le na al tanki fever ya masalo ma do umatato le fo de fa ma fa mai fa le namu
ia o le mea ana e fai o le puipui mai le ua le nama ia e tolu ala me vai momoi ai ua sa matofoi le si campaign tele lua fesfuonu skulima e vai le mea le pre dai le tautufu ai maola le nama ia faasolo mai la e wai o ia le tatou lo ma o le nama e tautufu ai me toʻa le suavai suavai toʻa foi le ia pila mo mei o ipu ia faataʻitaʻiga ipu ia o tatou ipu faipotu ia fai ai plates mea ai foi ai papaʻe vai ia ua lona taumafa le toʻatele tiaʻi togavao ia asau le timu toʻa ai ia ma o le avanoa e tautufu ai lenama o mea paʻutavale o laulaau vai toʻa ai le vai mea vapea tele ala ina ola ai le lama sonau ai o le ona o tatou foʻi o le namu le maua i sa moa o le namu foʻi le feaveaʻia le virus le tenki fiva o le vector se o vector le Aedes le feaveaʻia ia o mea ana e puipuia mea muamua na lea laina ia le aikia lea faamamā loto i fai faamamā aua nei se me toʻa ai le vai e tautuufu ai ia o le iai le tatanuga faasaianisi ma le vaai e faafoma o le mamā o le lele a le namu pe se lau iata se lau iata tauvaivai laa faamamā po aʻuga ni mea ia lou surrounding kauga ia ova le se lau iata le lautele le mamā lona lua aua le namu e tautuufu aloa o ye uma loa na ilaga blood low ele alo tu i lesi namu i lesi tino pero uma loa faini ana pe ia pepese la ma le vairusi tele ala ina faina tomiti ai popole ai awa tele taalo i fafo ia mao ia manai tangata matu e na fofale kuinga mamuala ma vaai ia me tautufu ai namu e faititia le faitaua fai o namu lona lua totonu o fale e tauvaivai ia screen wire ma iai barriers ia o mea ia o fale o tatou ia o pola ma open foi ia taufai e moe le tainamu na pe en tainamu ia pe faaaogā faasolanamu ia faititia se avanoa e tu ele namu lou tino ia na faamaʻi pe seʻia o mea tāua ana ia fai ana ia faamamaʻi ua e ala na sausoo mea nei ia e faamamā lenei tausaga ia malōlō i lesi fia tausaga o tatou e tau ae a faauau pea e masani foʻi la ona faamamā muamua ia na fesoasoani loa lea ona tagaluega e o atuma lei ma le faga sului vele le fagai vai laau e pepē ai ia ni namo o tautuufua i faga i tele o ia e tāua la le taimi e faatino ai le galuega lea aua le taimi ne o le faaso le fagai le namu laua lele mai o studies la ia e fai me mea ma o taimi ia e tele na sau e fafo le namu o le taimi e le afiafi o taimina o amata na faifo le la lagoto le afiafi po taimi la le aso mai fafona ua amata na ia ma le taimi e le vaveao i le taeao taimi le amata ina o ese namu vaveao tele ala o taimi na lana e faaogā e tagaluega o le soifumalo e oa i e fana ia e tele o lotoā ma tonu i o fale ma mea ia e stotiti foʻi la le vaia muamua fana le falemaʻi e le fitau mea le sulu atu le falemaʻi a le maʻi ae toe maʻi mai ai le tenki pe alo te tausila maʻi ae pisia mai na le o mea vapea ia e tau la na vaai muamua fana le falemaʻi lainu tu e le faasololo lea a le tāua lenā o le faamamā ia faitiitia breeding sites me breed ai lenau e tautuufua ma ola ai lenau o e o mai na lesi puipuiga o oe a
ya pede fe mai che lo ya person e cream foi ma spray fa se sengin na mo le tu lo tino Bo o ina me ne. repellent ya pe fai so ofu o ya ne di ma umi ya a sa la e ofu di ma umi vevera ya ele practical in nature ya abala me a wo te halu tu wa o te le no se no ai te halu tu ava fa tu a mo le te le na no le te ye me ya o de sila me na to na va ya me sai to mo tu ta me ti a te le na pe pe si yo no de fe wa ya la to we de o fie outdoor fie no fo fa a mawala o le fa ma tu ati nga po na ile e tau e se break bone fever ale mentally ni mali weta ale bleed sa lo na no tulo le virus le a fie i me o platelet cells platelet so ni o sela e tono lo toto ese so ni o tu ele bleed a ese me la velo tino e te a o mi te ia o tu de te pin o ngala platelets e rua tu la le virus le fa na mo le tenki ele platelet na abnormal na ni function se na fiu le platelet wo de fa le clot wo le mo se me ka fi bleed te le le wa ka u nga tenki hemorrhagic fever e va tu te mi te vai i joints so onga po na evi po tu lima o la le o mai te tonu ona o piliki e como e te le tamenti e mai o se o plit mai de isu e su e tu nga ni fo se tu lo fa fo bleeding comes o me vo malu ni fo e ke va ko pisi mai piliki ya o te mina na o fan ma e tona se fe a wa fo ina ele ai se antivirus ele ai se fu ala au pe ele virus le tenki o le mena le fata ua ya il te de pui pui pa ua le mena me fa mai o le support o lo system fai sau ai via maintain no blood volume the volume o lo tino fai ia tau fiofi le fever wa le fever ia mahinu fara o metinga ia fa mo no ne e tolu pe lima aso pe a umite wa mataron fai for fever ia ma mataron recovery I monitor la falma in mene lo platelet count if it's so ni te wa o le mena na o le la o le uva solo ne le uta mai o le tenki de pes a le I fa mautino mai po le ale zero type o le virus o tenki de po le tenki hemorrhagic fever o le si bene po le no le fe avea ia al puinga la tu lo til tu se leia o le mea fa ti ele namu pepe ele namu wa o mea ne ma fa na tu namu lo tino me uma na fa tato ta le barrier ia fa ile fa pena ia po le na mo ai lo to ma fa ia o tele to ma ti si le no fu fa le inu vai fiva ma lava vai hydrate le tino au ane ale manoni le ai de manoni se ai compensate la win in one vai so ya ya vai to we me na pe o te ia wa to mai de isu se tu lo e de se me la fa ia te wa to ta fe mai de pala e pe fe to fa di mai ni fo wa to plead mai ni ave le falma e fa isi te de la na fa ia te de na fa ina ia to me ia a fa ina fo ina I o tangata pito I vulnerable pe a maua ringa le vulnerable e ono mari diwai o tamaiti wala e mua al soifu ia manei tangata ua matutua u fai fo maras pisia lai mena ia te le pasene oi po le avanoa e ono maliu ai pe malai ai fama ene
Bo ina Ya de. pisi ki o le tau wha malamalama le le lau te lenga o le. Ai o le wha o le wha ma i e pesi ia te lea ia ai pe o le namu ai whea vea ia. Bo ina de. Malo. Pe yo de ta ua wo o ye de ta fa soa. Ia no wo te ina fa longo i de so sa. Ia o fa pe ro la ia le. O le mata o pusini le o na ta ua mo nei te ni. Ia o le ase pui pui nga ia le wo o mau sa no anga lo fionga ni di fo mai. Wai mo ia matou ia fa longo longo. Ia e fa ia sina mata o tia wai a de ese fo fore. E de ese fala au fe tau i mo nei te mi de tūlanga lea. Ia peo se tūlanga siri nana popoleina, wha popoleina ila wha fonga. Ia ta uro le upule de se fala au, nongo vinga la, e whai asina mta o tia o le kama lea, wa tato te le loa po lea ke me liu wai fo i kama lea o le ae mana ia me le lea pui puia. E fe la pe a ke o sau mo wha popo e se si mea. Ia peo tūlanga la nai, io na mai mau atua, e se soi fua o se si. Pero tasi na tulanga wa fe ai le tulanga le o le namu ya o le namu no falo fa me fa pili namu e for a kole a no vinga mo le bana ia le inseti fina le ne fa penate no pula sa nga le inseti le la rolan ya ai te dopo se me ai yo na la pati ia itanga ta amo lo oi ya tiro po le nei Tala fo wai o le mera ni ta ua ia tui pui pui. Ia o na o le tenki le imawa se tui pui pui o le tenki. O le tele o wha mai nei mo meo viruses. Salo le iwa super sene o virus e le se fuala au e pe. So le se antivirus pe, tasia se virus pe rua ua. O ia no nga ele antivirus le tele ele te pe ho le virus le HIV le mo le AIDS so le mo fo la we control ai fa titi ai fa tu play to no tino dat ai le mo se fo la we pe pe a to imagine ele pe la bacteria ele pe chama bacteria no la fo la au tu pe sfuaso ai tu faso ya pero ele to so na tele vai tele tu pu ye fai mo me fai a virus viral infection ela ti a foi tu pu ye fai mo me ya fia ngai bacteria le tele a virus no voi tu ole tenki hemorrhagic ole tenki pito i fai ngatale mi le upiri le o tatu noina ya alfa tetela ya chaula pe yo i le sifa mai le sa o ya talo le se me si le tu do le pui puia bo ine de pui puia o i fu te vai le ngal me le fa la pis ba le la o fa putu la pis o de timu to ai ya matelona o mai na mo la ya ne to inga ola de wo la to te le tato yesu ni wo pe wo la fa pa ye a to te le to ya o ma de sa o te lo ma to vo de pa ye me to ti ola le va to po ai su ne to te mo boya o me ale va pa la pisi te la ne le fa ya la no fo va ye o ma so ni le vai ya le si me le te ola o mai tau te le o tato ila le fe wa ia tu tavale o apainu o fanguinu o ipu ia ngale ai ia o atua e o lo tonga va a pisilo o le dangerous lai lo tanto nungo me ia o no ho ila ile o lo le mato e te le ala into ale la to ai le vai ia mata to fu ai namu mo prida ia namu ni te mi te le yo ai ho me o tato tane vai vo ia sa fa ia so ia fato ai le vai o meu tuna na eu so eu lava uma na o le namu
o le life cycle atoa na mo o le tele a e to tonu o le vai ato alu ese na mo te mi mo ya pa o le ese ai so le tau ala ia pui ngela na me o mai to ai le vai sa ese sa i lalo au ane to se vai ua ni to se vai me na sa i te ve ia mo me hota to tu pa ta vale ta ai dunga ia pa fa ia a timuna e to ai le vai tonu pa ta vale ia e tau te fiwala e vai na mo ala tau tu fu i dunga tu fa Lai pa fu fora ngam. Lai fora nang mako ulu mai lalo ko inga malu betul. E ta ua ia na me vai fa nei do ma tu fa la to se singa fa ia se singa taina. Ora venen to to no la e ta sil taina mo umia re e voi mai ai fi do lo ma tu le vai o ma o e wano fa ya o le kai ngam wa ngai fa le u fa sa mo fa ngale a o ku se be ko kai ngam ya fa ga umma ya fa ga umma tanga tele tu no tainam ia pe o le tasina tu langa le fa fonga le malo le tu no e tato te talie lava ma tato ma fa fa to ai ia alo ia lava ia lapta inga e ao lava na tato mata alia i pio na sau nola fionga le di fo mai leo ngā fuli nei poka lame ia mesi ia tu o fale i tato i sa mo fa fonga mai tato poka lame ia leo a fautua ina tato le fionga le professor lango so i fua marolo ina ia vai atu de ia ki le kau whaakari fo se whai aku sesi ke laku noa au ka fo se beo vai se vai vina ka ulo se sa ai lalo whau dalo pio nai lamta inga nai ta ua i tele le ona o lewa wa fōringa mai a le leina whai wa vea ma whinan masasa le atu nuu i le tue ma mau. Ai mesi le ua e sau noa nei lau whionga ni fō mai o lua ma le furu whawhena kamanga. Le furu? Le wo whakasi. Le furu, virus fo. O ne nona wa le tele o tangata e furu mai nei. E ne i mauti noa mai fo i testa le whale mai. O ienga i COVID test 19 o positive for it. O ia la lo masalo o le me very prolonged COVID. Na le tapi sai New Zealand ma Australia la ai COVID cases. Sa wa le COVID virus yo fulu. O le tele la mene te vai tele o nei fulu. O ne pe fulu masan. Fulu masan we na fa su ma fatua lua tolu aso. An mene ni to te tanga tau sunga ya nenga to mana miel manolo abo numero ti ngau tino ma fatua tale ya le fever vo ima le nivo ya ape ya la va venga pneumonia fia ma pa o inana ne pe complicata ya ni esto vola na fa tete me ya pero te foi lá le tanki o te loa e o mai lo tatou mai fa foi nei ngalo ro te wa ia le ngalo le namu le tu no te o te biwa e mai nei te mai ti foi fa na ua la te mo e mo e la tala e toi foi e toi New Zealand ave nga po stadia o kole e wa le masa ni la to pa une e o le namu e o le loi mai ia valu role so te lofa ia i loto vai atu le so me na to te dio me fai ama ia tile me na i fa foi tau ngofia i mo meu insect repellent me le arrow card i fanga ato ai di tino i no wale ta fa fa de tu ia e se le tu le namu il pa o te me tio le o lai ni se le tu le pa o te me tina o lai na o lunga i Brisbane e matau te le mea tau virus ai te le fo tenki i lunga i Brisbane te le ave na i lunga ma hoi pe te le na mafa na whama lunga i na e tai tu sala o la tau whama i ma whama i pesi le ai pe se i o le fulu na le fe ave ai nei pe no vai atu o te le anai tangata matua i e o mea mai o tale o i ale wa matu na fatu talea e fa lo matu ma wa matu na suma ma de ya
o taurona inusi na fuala au antibiotic. Ia ma control la tau fiva ma le mafatua wa me vai e altino. Ia ma ulunga fiva ma ia ma fsosani wena ia awole ta fiel me tawai amano le le ia tau mafafai a fa pele le tau fa ia lava le vai tino. Ia hydrate le tino ma fa be. Malo, o leo te doa lewa la se tātou ma le tūlanga lea. O lisi ia matala noa ma se tasi o paanga fui na moto sa moa vingo le tua lea so nafi ia le sunga ia taila ia me se fo ia le na fale tua ia li tasi whaalua. Ia sa whai me ele la tamititi. Sa ia ile rumiste nei ia mātou a whai mai. Mo te ile la tama latunga lunga le. O lai pipi I mai le ata lau fionga le li fo mai lunga le lunga. Ina pa se rumiste le sa e a o inai oi. Ia o lai pipi mai le fa mai. O fo mai le lengo va ai langa kai o le rumiste le ka au. De le na po fe nei au setaria pe ia o se meo. Po fe le me le sa e inga due mai a o ngai. Ia o lai pipi e lo wata. Ia o se tana fia mai na si o wone ia taila ma si on fale tua. Wa ku fa me se na se la alu. Se va ai le ata fo mai le. Fa fe tai. O te no le anga ngai Brisbane. Ia nga. Ngai Hestel Medical School. Ia sa ma to ye nai le to tele ma to. Avela ma ko post grading post. L'altro malano Professor Richard Taylor ana tusi sa tusi Pacifica Health Systems meu fa mai ia Taylor la na matal no tibile wato o bese mai tonu o te rota o mai o Chile ni me public health o te feitoa na ai no mai ia mato bia o te me tu le mato bana sa va ICU o mai tinga if you were last time I tell me may prevent time o talo na tua we dei o to fitinga o le ola mare o ti de te anga ai o tua fai ma fina o fai la me mari e lo tu lo te de o ye lo senga na tu di lo le o se e la no vai e le ferro vai o i o fa vai o te lo ya e o mai o tu ale le ya ma pa ni mas ka malo e ma sa ni ora no fo vala au o te lo tu lo wala o te New South Wales na ile e nga tu tongi la o lo tu sa ma to fa me ngal Pacific Rim Universities e le kasi se skadia o miske uma e South Korea o I America o peo vai la lakale in the Pacific Ocean and then called Pacific Rim in Australia sa va se no rato ya na fuma ne o te rato fa se pe paure me na te prevention me te ngase ma peo se ya o te le o semana malama ne ma se ilo fetai na ma toi fata waina e tato covid fetai na o tanu mar covid nei na o vevesi mar covid o te le pero atu po te fa pe o I no ma tu ai do le na mo mai I fata va wa e le mea fosa fai te mina na matalo o te ino en me te o la tano ato o le wa matano me the password now is global so se mea wa global health global economy global o va vale na ave lo le o petrol wa ma sa mato fai o le research ale amia Australia sa faila il pandemic le 1918 di fa mai o tele da jisu o la ngana sa fa o va ingol tata fo e mo te mai record so tangata maliu ami mato ko fu ai te min tafia ai
po taimina e worai pe mafua sia whaawasenga mai lātou na maliliu ona o le whaamai manai manonosia whaamaumaunga o le whaamai lea na vaveo na ola le tau alo na rua lala o whioti fita le na Australia ma Amerika o whioti te lo ia o leini se tau lea tau te le pepesi le whaamai ia sa te le oina la no mai o le sukumanona nga professor tina solo for meta o le mele au zoro o le International Health Regulation wa fu la ya o lo le fai o fa ya o va ko la le mea na o fiero ko fe mea nga ke ne ke incaresi no te fa po ile o risia o lo le fai la full time semester research online e fai sia o ta o puedo e mo ai de credit ya mo mene ya o specialist in international health regulation international health regulation ne to ta u ai te covid ai to do se si foi to la forma no o tato ana mo malu travel advice pacificato e montedo mo ide o mato foi no mato ta fia ai to no mai lo final port I tell you, enter Samoa. You spend 10 to 14 days in the room. They call it overport quarantine. They're like, tough. They live in it. Say, my two multi-nord, c'est full fire, so now. They more, they might be there. I told you, my two tetanus, the incubation period of the mumel virus. They be very more aware of any more low in the tai fo le lua le fia fio o solo fio mano famali o le televirus pe mo pe tolu aso fa to ata wali ai o le virus se fu aso o tamna res fa to asa sao mai na mato no fo le calculate le period le a mata tu mai do mane todo ta sidas o le sa le virus e fo le i lopo le virus I don't know if I telelavers it's or if it is for us. Yeah, and what to the so se tolu tua. Na ia sefe. Mama mai ia. Man mato calculation na a sa mai ta pe sai na le te so mai. Ele a to se fitus furu tu la wa land Samoa. Ele mato ba te mira. Telelaven mato fanga. Yeah, I bet you mana malama ne me ka international health regulation me. Sa sai no want to. Then I fire to I complain me le fine Australia sa pu de fit. Vedi me ia cha. O fa le o fa fine ele me ka public me ka management. Corporate management. Le wonga running. Po ai me fa pera la ma ko fa sa ko fo me ma ko sik. Mo kere o fa sa. You just want to have a caution for ya de si vai pe o me se mai ita to mai no mai intia te fa no fulone i nanti de hotel na se fu almane o tu la fu e responsible tu no de la quarantine o la tu so ni mai na ya to api de fa ta ta ya tu e la o fio ngai sa moi de pensa que eles come que cuai e vede kami ki sa mai ko me le monga de ke kan troi nga ko ku le be de ai ngai ilo le tu dai ba se ta fa nga mai le va a frontina te fai se tu langa pa pe le pui o so fu a maroloina a fo ia le pacifica vai na difícil o ngai significa me ngai IHR regulations e vai se fu se lo male di maggio no la me segni ma segni foi matato na sawa kwa nga ya le voi o fai toma fai ya o mai no o ke le ngi sila au fai foi la ma ko mo mena we la fa ya ke se ka o mai ya ki so nga na lo kai foi nga tu no ina ya to mai we tu lo kai ni yo ma lo te tono de fa fonga ne malo de tu no wa le fa so ina tato po kala me ya le fo wa
whaafonga le maru le tunu. Ia lea lawa le toe va aia le fionga le di fo mai a Professor Lango le soi formalo ina ia Dr. Naseri. Ia le tato whale mai Samoa. Ia le tato va aia tunu mele wo i tato. Mutu ate le ale whale tonu. Ia langa o le tamiti ma le Maafonti International. E kalopo lona sida fia i tunanga whapenei. Langa anga whina le fia le moto Samoa vi ingo le tua. Aua le mo me se fisosoani i le tūlanga lo iei nei, a le mo at fisosoani lau fionga, le di fo mai, a me se fo ilo tu alalo, i alo whaunga ina e vai mea te whai atu nei, mato vaenga nei, o le ua o le mea o vai aku ia, o sawa vali o le a, whako rai me kem so e wha mai, na whai mai a Dr. Naseri, ingu le vai, i rongo vinga. Rongo vinga, o le ingu le vai, ma sawa vali tu, ma siaki po o kei, e vai le au ngate, ala wani ia, e whai mala ko le fia ingu pia, e o vai atu, ia, e o malonga ingu pia, bako o ingu vai, ia, la, whai ule tapo kalame se tasi fua fisiri, se ta ua ia tia ua lewa na mfo fisiri atua ilo fionga le di fua mai. I le matautia o le mea le vai sumalie, i wha umari tapo kalame. Na i ele pālangi na whai mai e tia ungo lako, mai lau ka mai apa whenta whingale. E whai mai, wa loa le o wha, sumalie le ko kongo. Yang o whawhai, nea, nga ki ngua au i mo maro si mau. A whai mai pālangi le e tia, se wapa mai oi. Pia e iwa mo spung suka whingale ko kongo. Le ke lenga le suka le kongo, le apale le ka ngui. O ngā o whewhe mai ai. Whapea sole. Nā ka ke ingu marwhia whapea le. Le wakai loa ngai. Ona mokua maka o kia. E whahi wanta so lapta inga na o whianga ni fōma. E le whapea le anga. Ia malam lama le atunu. Tasi le mea o lo whapea na. Ona e le iloa ina le e se senga. Le te le se senga o le vai. Ia ma le apa inu. So no o whianga ni fōma. Se lapta inga. O le tasi nei mea e tā ua nofo malama e o tātou. Ia ua o mea uma e sua malie. E fia i le tangata. Malia. E natural fo ia lea e tātou ia so ia maua se lole fia ai lole uma tangata. Ia o mea sukalati wa mea uma i. O le tele ngase suka ia mai mo whatano i matala tata. O le mea mua le te tau whai wa ai ia vai inu sua mali. O nala ilo o le suka le ua tisawi kongo le. Na o tua tono le tino. Miti ia uma le tino. I li te ese ngaru le tino e whai wa le ua tisawi le. E le peila o mea aia tau te aia pa te inga o le aleisa o le whalawa o le talo o le. E a watu tau whailo leo le tino a mata tuai lo puta whaasa o soroto. E nuti ia waere ma secret e tele o enzymes mea. E na umono le whata an whaile na miti ia tino. E taula e te leo fo mentano mea le free sugar le. E rato e free flow wa le aise. Wa le tele o mea aia rato tonu. E li liu e le tino tangata. O na stoa lea o le suka. Luka ko. Stoa i lo liwa, stoa i lo. Ia, mea wala na laina la poa tangata. E alua o te le iwa o lapo. Wa, Silvia leito la fol tele o tangata. Ia, aso ia te longo fia tangata lai ave taxi ave fasi. Toi tau pia leiro ma o le inkokola. Inkokola o ke tu alfa kokola la poa fo ia le tarageli. Le au inu. E peona e saunoa, e te le uloa le malo se suka. O le minimum requirement o le suka le whamauina e tonu whamaola. O le 5 gram. Le mea le ilo ni tatu, ai vai le te leo, ai vai ni te leo whamutiusia, o tasi le me whase tatu. Me ala hingu lau juice. These are all artificial drinks. It is a natural sugar. Le 50 grams you get it. Malia. Le 250 grams le add kom. So la e kere oilo aku foringa suka. Le uma ko hadi suava ye. Ye pe no vet, e vaturela.
tu asu maliere so malila na elolwa pe wa atiti ai wa masangi lo chase parts inu pe wa le mai tau e te fio fo ila te inu e le family ina e te fia inu fo to fio so aro fia ole me la na e tau ia ole me ole ti fa suka eu tatou e le tagata e lua tolu suka fatoa na lalongaina se suamalia se a mea uma ia o le matautia la o suka lale nei na ole tolo le ato'o tono lo tino o le mena le fa'atāua ai foi le exercise tau fai e burn na tai peia e tala le seu e se oi ali Solomona na ma toa o nga wai ma dia foi la tu tala mai mau pena ni tupe ia teu pe suka tau te fiu e tala mai ala tau te la pupo ana sa mo ia pa e umata ta tala te mi mo te Pio malo e for vai. Vai avatula minha umane na stoa le lutino na la po ai do ia sila fia le ta sila ma fo angola o le tele o ngase le la po o tino la po o le mai le wa tu le moi o le mai le wa to mo golunga o le mai fo le wa fa ina o tele le nga o le tino ma dia la o ka la koko ia wa fa ina lo fatu wa mata foi ona fa le tonu po na ivi le mamafa o lo tino e tele a ma ia za ia le fa pela la po na fa sa ile na mo tenki fiva po ia ia la ma la to ma ile de wa na mo to a tele o mai a te ilo wa sa te ta fa me ni sa mo a te wa mo to tenki fiva ia ma to a pisi a lo tino ino mai ma wa mo lo so ifo Mo ini. tele me mai su mai ia ele ese tua e fa madene vai nemi sono ne ora na taua pude o lo luto te lo ai oe o le fa mai na suka o le me fai e tino na tele suka to no roti ma dia la wa o le pancreas le ta to le te pidi se tu lo fa fo ana tu e produce le vai la ta o le insulin nane e miti ia ina de suka i te tonu o tu tino pe o maso lo tino lo liver stoa i lo le ola wa kai pe ne wala mai boila ia wa uma le insulin la sa wale lo dia suka wa le lo da tu e tau mafa tu tono tangata ia astama i pancreas ale lo tino tele o do foi por lá men foi si ese na tasi sa tona luoni pancreas pero faccio ma ia ona ele o lava se insulin ia nena sa we do tonu ne ia mama tua ia o lonia vole ma faina do tonu e absorb le suka tonu o tutino ia so sa nei te mi mana mi ai au fe ave lo e o hala toto o fe ave ia o ma tu melana e mawane fo ele tangata o tu lai so e fe vai o no ma tina e se o fe vai na o sa o fe se vai no suka ene va so ia suka test fe vai ia se vai ia o sa ia ia la to li ia mata le se mo me o cataract se o mata e te lenta otto ia alu a fai ngai nerves meu peripheral nerve ni ma ini di mama vai le o fi vai o di mama e uma le mai ni so lo malo le la longo se me che lo tua e tu se fao po se me mai la velo vai ala e che lo te le o la longo ina ma me la na e ne te le e tanga tai va tu
TPS tama I vai wa o te I wa ilo atu o le anga ale ai fa ro ele long stinga pe ele mo tau tia le o me so ia te fa ngai o ale Malo. o me na le tau na tatu wa I fo ia I tau fia o e fua I ni do rutino Malila. ia fo ina tu pa ia ale ai me so ia te ale ia e aro rai lo te tonu e mau al suka nga le relate le e overloa I le me kaunga require lo tino ia na faia ia le taimi uma ia wa ho el fa mai ni ia tatu ia so ia e tai fo pe diagnose for overload na suka sa Mo. ale tele lani me ai sumalie ina we taimi ni samo o lufuru lima lufuru fata usanga e mota me tichu Mo ine. mena mafore ai ia o le suka le fa na ma tamati le si insulin me ona le si me mun ya to la fa ta o me to fitinga o le tonga fitinga sa o le suka o le insulin ia watu to ai peita ia ne o le insulin e le o mafaina tu se fuala a se longa tui o le vai la au la ia le la wa mai lo fuala pe prefer tanga ta fuala a we no mo ona mo musu na fa betinga ele wa no rape le drug of choice the treatment of choice ia le fuala ai le insulin fa te le se longa e fe yo fuala a we controlling ia fa to ava tu lo le insulin ai alo te le tanga te vai faila na insulin ia nga fo ia te no amalan fo ma ima ai o le hanga na vai sumari hanga na vai sumari te le fa fita au di ia fai na ia ngai mata ia ngai nerves o tino ia fa le tonu ai fo te le isi ga nga ruti Malo. Yo te doa la fa wau vai aso lea ia le vai te lena I fesili tu sai foi matulanga lea. Ia le malam na matidi ia le fifia foi na la fa longo e tausi tu la fono a wa fo ia le tino. Ai no pa te tele lava wa mai an ma fa tatanuanga ma le fionga le difo mai. Alo. Mo le lava fa tai tele la wa fionga le profesa lango so ifua maloloina. Te lainga Dr. Leausa to le fort pa sa mauta ke na seri. Mo le tato po kalame nei tai au. Te le yo le nga nei po kalame mo matou. Mai se lava I tamama tina matua. Misia fo ile vai ason te nei tato po kalame. Ia ona o tiu te fo ima fa moe pe ona fai malanga atua. Ia le tato to fe loai. Ia fa taiwa. Fa tai tele lava mo fa vanoina o rotaimi. Ia wal fa mtaltalaina o soifua maloloina. Ia wa ia matou uma oe o lo maftia pe nga singa soltino. Tauia ina ianga leile atua ina ufionga le fomai profesa langolango ma wapea lo soifua maloloina wale fa awawina o le tautua ma le tiute ia amu ia foi oe sa wai ia tala tusi amu ia foi manava na ifanau mai ai ia o lo so opea le mamado le atunu e le pei foi to tele ois fanau mai fomai ia tangata tata solo la worke ia o la Fionga al profesa lango ia lo so lava I te sai foi ma fa manianga fa mania ile atua I so tau foi ainga ma si tau foi tu puanga ia vi ia le atua ona ona me alo fa mo si tau foi ainga fa mania tele le atua nei vai aso to engol nei vai aso I ona tiute ma fai tato to fe lo ai le vai aso a le me mautino lava tato te fe lo ai militino nei pe a pule a lofa le atua e tau no I fa moe le cha pipi pe ona iai I pe ona ato faina ia ai ba tu le abanoe te fa soifua mai ai le mamado le atunu ia tato tau ma vai ai mo nei tai au doctor ya ma lo va stay no ngase lava la ilo ia no jilito fa fitai se Tai da no ngo fai le nganga fia no le fa onga Maria ya sei do fo ia le tua ia fa onga tata Maria ia mete ia le lope te o tu so sta vale uma tu ensa o le tala to ina manu
Se ua mai mau lo sumali. Ai tau le le ya. Lena te via fiala fa tino tatu por kalama. Whaftai. Se ava noa ia fia foi dea ia. O te ua tau tau atu ai foi man nei tangata fa de i donga se. Ia le saunoanga dokta. Saunoanga no whio ni Tele mo le ama whaftai le fa wau i na peo tatu por kalama. Te le ara foi por kalama. Ia mo mele ele a tosta tolu masina ia a ngase foi. Ya le o tatu au bien masina e lima nei tau sa fo. Tai da. Inga nea ma le whaftai le tua rai. Mua lo lua malos. Se o lua e whatino ina por kalama e whea ngai ma le tili o mo meo whawhita auri. Ai mesere au whai ma le au. Le ma fau hui ai le son tu la fau i la tu fau. Mau alu fia ma le lua toa e whaua wai. E wa te fau ia o lua tili o whau matananga son tu la fau. Tu wai fau hina e ana e. Pe wa ti de na to e tara vou ia ai no. Pakaya dokta. Se va fo ina ho de mana se te le fo fa pe o de. Eto. Tai na. Ya va fo na ho ia tato tu no. E ana ta fa fia de ia maurunga ma sina ia tato ta mountain na matua. Ya ma no ho ta poi. Alo fa to fa ma do do foi. Vai ver o fato, mas se engana por o teu tamari e o pulo to fafa. Bahia. Ia le saunoanga. Ela vai no limite. Ela vai e se e fa mo lava e matua tu ia te to. Ia tato talo soi foi ia fa mo bona. Le lei o rumana. Ia tai file muito ele to soi foi mas tato o la tato te moni mawina se teimi. Ya, manuia le tatou programa, manuia foi la tatou tua mai tua e o ilo mai fōringa. E sunga ia mai le te vai, te tele na whaftai e tangata. Ya tau tua. Ya ia mea le tua mai tua e de iloa, ya lai te lelo na saore nei programa wa na le. Ia le manini o ni a tatou wata. Mesi a tatou whamatala. Ya, tatou whira ia i lewa yaso e manuia ma. O rua le aso. Mai na le hero, e tu sa martu langa le case fina le ai o longa ile tino. Ya, tu atu le vangoa le sunga le pari tele ya tango. Tai mo la no. Ale Kaptai la no mo tatou afi. Sai foi mal, le amano tuina mai e tuina tuele, se fisili. O lau fisili. Ona, o le ngata lau whalongo ili. Tala voile i asem. Ile lua vai aso ua mvai atu. Ale na vili maili, stasio o wainga i Samoa. Wa maliu se tasi o watali sa leo. No foi atu nei i tangata o lo wainga na vili mai. O lale mafuanga o le maliu o le tam. Ai fa mai e. O le mai fa fose. Ya, no foi atu le ia ile. I lo wainga. Ai le ole, tasilana leo le la vele. Ile mal ile falatain ile fala vele tu puia sem. Ya fe mai lo mato wa inga la to ke le lo. Yo. Ora visiri la. Ola ese tu langa wo. Wo ye na vainga tu sai maliam tau. Mal falo. Ya, hamalo siri da sumal. Allora malitora sono pali vuoi siamo mau ai Wellington no in tato fa mo moi ya messo lo tato nei moto milionaire
Ya, mai se le. Le ole me fia mo sa tala. So le fo mal ka to mafta. Pa fitai le tape nanga o meni le fe mo fi, ele ta mo fi. Mai al po le so falei man nafi la so ato. Se o mai ne le fe va ingo meni. Ele fe mo fi. Pa fitai. Vai, ma lo, va fitai mo la usi. Le va ka mo na ki le si mai alo ko si mai mo ko. E whakakai ai maa ngai e kila si la ngai kau mo le mai mo mai le tunu. O le matau. Pian ka ko kan wai mo mo ino fa si la ngale li fo le ale sui pania. Fa pe mai. O umma fa inga ka peneta. O le a ave fa mo mo an ta upune. La fa tonu lo fiso lo yesili. Mai leo mai fafo. Ia ave fa mo mo ka upune ia vave fa kingo. Ia lea langa ka kofia uma lava le mea le atu o le awa whatau nuu nei whamasinonga awa o tautonu pa li ima tato uma e le ai se tala mauti noa nei mea se iwanga na ua uma le whamasinonga awa o le mene o le tupu o le otia o le ai ison so tanga ile mea nei le whaalavilave nei ia ta fa pe woti o le ison so tanga o lave ia me atoa pe on to fa fonga i o le sa amata tasi Samuel uma le o lua o le o to no vinga o le moto lave ia o le tato mta upu le nei ai o le me mauti noa o le vai aso nei o le te nofo mo fa tali se tala mai sa mo ele aso nei loka il tamale o lauti o te tau ana loka, tau na charge. A tau whaafonga i ran pokalame lena o mai ni lesto na ia whaila sa, ina lafo mai. Lena nofo ai matau i lunga ia, i ngoa o leo. Na i leo ia te ita ia le suengan nei. O se mea mawa e tili, lea ho ia fio mai la wofo, maa malama i me nei. O lea o nofo matau mai ia suafo na i leo. O whaapea mai o lea tongi tupe atu e tātou i fafo. Ia o se mea mtau tia ni mea. Mea lea na whai mai lava le tama lea mai le amatanga. Le tau whai te tai e sei mahu whango tangata. Whapea le a umai fo e wha le tonu. A lewa tu eini me tua ia i leo. A tohu maa tau mai le amatanga le tata mata upu. O tangata uma ia na tau e la auli. O lea o loka uma. Charge, maloka. O le leo le iei nei. O sae malon to olua. O le lona tei lea o to te lo isi. Ya. Tangata uma la ia na tau e la auli. A toia la auli. O te tonu la. O te tau na loka le melea. O lea wa ufa long. Wa confirm mai Samoa. Wa ave le tangi. A leo ia. Mai o se mea tau ma alanga tau. O na whai le tangi a leo ni. Ma ina o le a ma westo o file mu. Mene a mata atuai. O na o le tamal ni. O ia le a tono mea uma. O lea na wha solo le vaso le te nei wha tanoanga keisa le leo vuelea. Si leo lea e molia. Le wha pēr moli mauai. I lo tato nung, o la ua le whai, nga keri wha kongua. Ia alona winga, o la ua le koe kua ia i leo. Ia, pāli i malo, ia mtatal no pia, o au. Le si sa moe le mga wha umal mengi pi, wa umalo a inga wa leta o i pelo ingoa. Ia masi fo ika ko vang wha whai. Pau le mea, tato wha tai le tua. Ia tau wha tai, tato, e le eisi so tato wa fie ni mea. Le sisi, mo na o lato, ai sea, a le tau tal no, ne mtato fie mo tato toto e, le tato wha moe wa, hi mo le manuia. Ia a lai vesi e ala to, tulang wha pena. O le, e fina ngale wha mai to le a muni nei ia ni mafu anga wha pesa moa. O lo ua tal tonunga na o mai la matanga. O taita inga. Ana mea leo tupu le vaenga nei, o lua leo. Tato wola mai tato a inga ya soia e ita tele le to ina e lua leo. Tasi leo tau sel le veile a inga, whatono ele a inga. Mea umalava. Ana mea leo tupu nei, le maa lore nei. O le iloa e tato po ai tonu le palemia ma tai tai le nei.
Al mea moni ana leu vevesi ai tātou. Ma fe me ai ai. Ma fe siringia e foi tangata po fe palmia. A tau whafonga i ai. Uman sa nol palmia ras falele. Ele paloka ko ko faf. Ai o lesto nai. Sa ula uli fa lau. E paloka ko faf. Ah. Tau ma ua melan mele tu. Yeah. Ah. E ese ia le. Folfolanga ia fai. Folfolanga mo foi na fai mene ia fanua ma nei mea. Ele fai e fia mei. Na la uli e to tasi fai e meni. E ese le mea fina ngalo le malo. Ese le mea le tano i la uli. A tau vai ia la uli te minei. Tu sa leo o pe ese ia ese le malo. O lea mo nofo fa leanga komisina o leo ma le minista o leo ma mtanga ruenga o leo. Il nei mea tupu mai. A ele ilo ia. O ia le malo. Ele tupu mo moa e mea tono whenga malo le tapipi. O tūlanga lana leo i neu wheme mea i le tunu. Ma le mautonu. Ele ilo ai mātou. O ai tonu e whalongo i ei. O le ale tala sao. O na o lea pei e na o la auli ya. La auli. Ia a lea ele isa no mai pali mea wha sao le tele o mea nei. Ia man whala lava pali whaisi umi o lau tani. Ia e kaunga waka o tato tano so nem tau. Ai au ngā risidi. Wha mamulama e fuia mola manoa mal whala lava. Tai la il pule sai man. Tai di foi tu sai man fisili. A te tasi ala fisili. Ia. No la tu sa mo te sangale tenere. Krisimas. Fai tal no angalo ainga. O ni mato ma no fola. No manao lai. Fai ni au no fo ie. Foi o sao. Ia. Ai fe mai stasi o matai o mato ai. O tu la fono le wai ai sambo. A fai te no foi fa foi ele me faina e matai le sua fa sao. Na o la to wala no foi tono sambo. Al tu la fono foi la ai sambo. Ili temi nei ile whenga malo tatu sai ai. Nā ole lima lava sa o whai. Au sa umana e no pui tonu sambo. O le fisili la le pule wha mulmule. E wha maoni e moni lea fingal. Man whaloa. Tal tonu le la sa no atu le fionga tu tai tai e. E mo tua manino e le men. O so sona tu la le. Ia wha Ia. O ma o tonu atu tai tai la fisi. Ia o na auto te o talia tu le kala holili. Le la ngangu aku sa mo la ngofur palan. Le la kana ngok per kamalo kula fongo yang so songa ko ila ia le pia. Ha ta. E anga ngangu aku la ia ko for palan ia asino. Aja le amo. E ka wong fau si kula fongo inga ia kula fongo fai ngo faki. O le mele ia i kele ia la ko umia so fa. O le au mau faf. Ere o fa pe o ka fia ia. Le a foi le ia kele foi la to ia faf. Mala ku sa mo fai sa fai. Isu wa fa sa o ai. Ko foi mai foi le. O isi sua fasao le masangi go falo ko kisi masi ia vai kai manga e fai sa fai. Ia o se lau ia sua fasao isi ai ngai fai. Ia ka o fai. Ia masalo le iva se fulu. E ngo foi fa. Ia e kawala nga si sira fa pela. O tele o mangingo le leila le mafo anga pa fa pe se faringa nga men tanga lu. Pede lo po se faringa le kisa ngo me po se faringa tanga lu nga pola sa o. Man tu foi la o fole. E kula fonga ko nga uma. Nga e fina ngalo hole nga mai kadi i kaile lensen tailos. Kai limba mo kai sa. Ele langa kamiro langa komiki vole kua. Ai foi mai le pasi. Ele kala lo tato. Ia. Lo kala la le se kula fonga va pena ia. Oh ia. Le ko mo mau le sa ngola wo. Ia mo kai yang fai i kisi mase kai iva su kai se lau. Mo kai sa o fai.
E se la whaalinga lea tua inga lana. Ai o le mea kounga ngā lea ka ili manatu mua mua. E ka whai mamalu. Whai mamalu i swafa. Whai ka iangi. Ia o le whina ngā leila tunu. Le lang ko ka kala e lang ko e vesela umela le kapula. A pe o le nganga foi sai ai le tulafon. E ka kala ma kai sao ia pe ma ko nang fai ma kai sao mai fafu. A o le sao ka usia lai. Pe o le sai le nganga pe na e ka o fu sa mo. O ngu sa mo ka usia lai. Ia pe o le a o le ma a o ma sofa ma tai sao ia le ka fia. O leo ko ese ka fia no pe na ia ma fa la. Ia fa. Le fa kwanga lea. Ile tulanga o kere sa. O le fautuanga a le office of Amsnonga. So kongwa i le vanga le office of Amsnonga whanuma swafa. E whoringa mai na aluatua i tu Amsnonga. Whautuai le leo na kaukawhiofi mei o sao, o kere, mo koe whakaua i ainga. E tusala o le whautuanga mai tai. I le vaai o la kau pui puinga ho i le o le o whainga pulenga whamatai. E ia case e to torulai o sao. Ia le laka ukara mo le whāsako. Ko kolulai o a kasi rei whafo. O mga onge lal ko koluna ngā. E lisi le kua ka eka lea e alako whangua i le whakalimalo. Inga e mo esa kupe lako ko kolule. E whakingo ai kausingo ai. A kawhia kua sao le ko kasi. Ngā mai lal maka upu ia kia. Ngā mai maka upu ia kia. Ngai fwoi lala o kusi kai. Se isi siranga pēr i le maka upu nei. Langa e kau kele le mele a fia. O le mga ausa o ko koru i o le ainga lai o e lisi le mele. Po mesu se lengi whakingo e la ko kiu kausingo le ainga. A kawhi kukua kua ko kasi whafo. La ngā le kupua i le se mga kuho i le se koe kila i kuia wa le ngā lunga fo ngā le whamisinonga lato e whaiama kilo e wala e kau fō ai whawhikau i aina o le nganga fo e whamisinonga lafo lafo i le fō inga mga upu whakingo e ainga i tūlanga whalanga nuu le le fai e felo inga fo i sala pulenga e kam fai a fo e inga la ko awa avakulo le fam singo o le la fai ka ese e fai unga loko ai ai fa longo la moli mau ia va ya manko fo la moli mau e va e ko fo le kula ko la ko moli mau o mai e se uma la nga le lo sa lo fam singo il la cofa vai in bol mau ya ba ya coffee lo se ku ai ya o so ngi o le buka tele ka es el poco cusca ma fa wa me nga le a fo o que le fa ficar mai o in o cosa la fa o famsingo nga o le fa ya mo peri ya o aula nga ya koe kak o le pali o akele la ko singa ve kai il fam sibsibi ma o fa ko nga so le se va yo ko pa o ya wa ma ya ke le fe ya o me ya se fe ma va ya ko pa o puranga fole a faro aku le vamos le ngal ka ile ma fo o le se sema la ma ko le ya fo e fai mo fili e la ku
a fa masingo a fa a ko filo o se longa wa o lo sul valu o ka usaka fa ka a filinga mako e ka we ya mako me te fai vave o fai o a makula fa ko ngai kai a fa ma o fa le vela via ku la ko fai a pa wa me le ke no wa ia fai vave la ko fai e le ska usanga ma ok ya wa copy mai ya fa msonga o fo io meglio sono una kula fuoco ok lo voglio wa kopi mai au le kali kapenga le felo kusi ale miska o le vango ki miska le fela ka fe mai kala ale miska o le kusi mai fafo famania tu tele ia fai unga o le se fa msino war ale le kusia o aula wa ke o vala la miska e se me fa pele o fai io o fai fa msino o mal fa msino ai se uma mai tu yo kwa ke le o so mai ka kaula ka ke ka ko u e vika ave se yo le fa kali a coffee e fa msino i foi e va ai meia o mena le kupunge ma fa msino nga wo uma fa msino ai ni unga ma do la fa kali e fa msino ku si unga mai de lang okay okay we la ku la fa ngola o maka o le kelo ka o le ngau le maku iolo le koe keu a koa o fa vai maku lo ko kongo ia le famsinga fongo masuafa ia lo ie ko kongo fa vai vakasi ai ma aya kau angu ia le im fai pu awai le lo langi a ko le nga vai palan mal kasi ala ia kau e a fo i fama o le ia kau ka kai ko kasi ma pala a o me no ia kau a ngu makai ele se me fa pena le langa la yo nga ang kam fai kula fongo le ma saulo ia le wai kua o wali kaya ia paku e la le ko langa paku saulo ngol tv wo le lo pola le kele fa unga fa msino e a fia ka ko ku manga i a o faia le fai unga maulo i maka malingi ai sea o le wo fai lunga fa vai e alo ia nga o ai al ka ko kas ai ko o kele alam ko pu il fam sino alam ko fai i euskal fai fau e fakasa euskal lenga avea ya ko inga le fakasa lenga nga maloi ko kasil maloi ka ko kasil o nga ilea mga iek i lalo kula fongo o iai aya ka kau ka ko kasil o ya amobeo o fala por to la lawa wai kongo fa vai ia kulanga nga wa alo ia ya kau ali im fai pulangu ai lo se mela fa nga se la ga yo makayo wala ko fa nga se melma isi kanga kai ko kas isi kulanga fa nga se o pa le mele le power makaukia la ya la mo principle of power
E ki kuua lo se pawa. I se lima skanga ko kasi po o ngi kangaka fa nga selo. Tanga nga kula nga soifo. Lalanga nga lainga suia fa nga malo mai ai nga kopu dictatorship. I lo nga sui fa demokrasi le ye. On va vai lola e o le power, vai kolu le power. Ese le power o me kau pulenga. Le pale mia, ma ka peneta, ma fako. Ese le power le pale menge. O la kau e faya, kula fongom pasi o ma kupel malo. Ese le power, ave fa msingo. La kau ki fa msingo, inga la mia kongo le pale menge. Ma i el pula. Awang i fela aya. La nga ufa nga ile upule oiku whakawangai. Langa le pawale ave il palemenge. E a ngai il palemenge le malo. Whapenga le executive palemia. Whapefo i male whamasinonga. Ave le pawale whamasinonga. E nga kia ngai ai le palemenge. Male pulenga. Ave fo il pawale il pulenga. Nga kia ngai ai le palemenge. Male whamasinonga. E esela e le mwhainga umia se vanga ko kasi se pawa. O le mela lea wakupu ngei. Il mele nga mawhai e whamasinonga. Nga ese mako. Lea mga ie lea al malo. Lea nga mako langai lo le makau. Wala le whamasinonga. I kua oi le kawala iai. Mado. Le tulanga whainga kala nga malo wha temu kalasi. E mawhenga wha peo temu kalasi. O se whainga malo piko sini lea o nga fia iai. Ia kungu o lalangi le kaimilinge. Ai le o se whainga malo se lau pasengi. Langa whainga malo fo leo temu kalasi. Le nga sawai ki la ilunga. E nga okuloi ki la ilunga. Apaloi ki la ipurufanga. Pule faa vanga au rol malo siamaki. Ia maga ia koe loka ko orongolo. Malo li lom ka. Whātai. Ma manama poli siri. Whātai lawa ia tō songa. Ai. Malo sa lola whianga te siri. Ia te taritonu ia o leua whaafonga le mamaru le tunu. Le tūlanga whai o le fesili lea i tūlanga o tūlafono matai sao. Ia bai fia matai sao finale. Ia lewa tali ma oti e tūlava le nei foi a fiafi le whianga te sili ia me se foi le sui tai. Ia o le tali le nā wa toi foi lava le mea tuwai sai ai. Ona ua sa pēnā lava tali tonu foi le tunu. Ia le laua wa wha o ngā isi se se ia. Ia o le tūlanga sao a toi foi ia le mea tuwai. Por sao le whianga te sili. Toi foi ia ia le wha i matai finale ia. Ia uke kakala foi le vangoa. Ia le tūlanga lea le whapea foi no le pinale le sifa masino maliu le whaian whai unga. Ia tutusa malis whai whi au le tātou loa uma. A whai atu whai mai ilo tātou loa ia manan whanau. Toi fo i le tua, i longa winga tātou toi fo i le. Toi fo i le me le tua me uma i e. E le whamasino ngā vesel mako ngu. Ia po mato ai ngā sa i ono. I whasko. Ua ngofo le si kula fale. Ma whauranga fale. Ea ngā whai mai lola ea. Ele mako piko ngula le o vano. Aolo ulawa lea. Ele langa vivesi ai loa le. Le mako piko ngula le o vano. O ngā kasia le lawa inga. Le lawa le muri au museli. O le mela wakupu. Le vevesi lea. O whau i la beai. E whamisonga, ave kua whamisonga ngai. Siting kalango i kua mka upu. E makoro makalango. O ngā mawaile i ngā whale kongo. O le anga whanga fwoi whafole. O ngā whiko i kongo. Iei le avoi.
ele ainga le malanga kamakaukua le ya ala la ko pole me ves ya fa lo ma ko kalanga ya fa ko ngolo ise o ngo sole al mele ko pole me ves yo ainga ni ole fa yo ko ai o nga el ngo fo fa fo ko fa ko nga kai ya fa mo wena file bu o lo file bu al ma ko ai sai i avat Malo. e no tulangala na fo le o le sao mo mo la e kawanga ia kai mi uma ko a kopu lo fa vlave o ia nga ke fo a kopu me fa vlave o le fa fo o ke le mo fa fika o e ka ron kongi lo pase se lo ko ka fo ko sa wa Malo, ia o le ua fai o le nyam tau pui tu sa fortu langa lua tala no lo fiona te siri le pawa. Ia tasi al pawa le mato te lola ia la ule o le pawa pelo o purasi alo siri le. Tai mo lo ua vanoa. I. Ia ai tal tonu man fo le taimi. Ai tal tonu ele toi maua se isi taimi pe yo le nei na fifi. Ai o e tele mano no ai fasili. Ai no le man le taimi. Ai mai ma pe an fa pe umar po ne yo o avaloa pe ai o la ofisili o no le ana o ma ua i lau sunga le fionga te taisili fai lau tusi anes fo ile sui taitai o no le ana o ma ua atu pe el fa taitai inga o fana i ana au mai o le ua sila fia ya to sunga e soli tu la fono le awala na au mai ai a le lava ele ai se tu langa o fai ai o la ofisili o no le te talitonu o lo i le polenga o le atunu e a molta usila fia foi e ono se ful pasene ia na palo taina le HRPP o la ofisili la o ia se fofuanga po se faata atianga ale vaenga fa o pufai ina ia tango fia ile tu langa le wa le pe fa moe ai pele o ia se fofuanga fo ile feso soani e maua ile no fo file mua le atunu. Ise awala e toela langa mai ai lunga wale pe le wa fa moe le tulanga le. Kalkalangoa. Tono le fafaltui. On le auto le saunanga al taitai. O fieme. No umalana saunanga. Teipolo le e whakalangoa le mkaupu. Ko ila e sawelo lunga po lala le action. E whai. Le la sa sawelo le mato tusi ko fisiringi ai le mele o le whakali le ku. I mtaupu ia le sa au mai fie me. E kusol mele nga kupu. Il fontanga lea. E whai tio e fie mea na ala minsta. I me ia na fai. O lela e fai asi mamafona upuna. Le voila nga uma le saunanga na le parmia. Fatulo ma le lafo e. Fatala noina le mtau. Wow, i. O le a manino e lo fale lo mako kafi. I. A le mea kaunga fai. I le tulanga lea. O le me kaunga fai o le avese markapeneta moria kula fo. Mena kaunga fai. Ya, te i o yo le la mauti fatali. Le vela sa wai le mato fa mantusi fa manatu le po do eva skol wai. Fontanga ia la fai al palmene. Ne ya me. E kolon kango fia in kaupui. Al alternative le melanga o le lot lol mako. Maka pu ave palme. O ia ave le coach. Le la sa mato taltala noi. Se itu pele avano. Le wa sa no mai palembia. Awolne i til mai le tu pe o matu tangata fo i le on sa. Pe on tangata fo i le te i se malo. Ia lava pale. E pe la le kulanga nga ia langa pale. Ia le taupu na o le whawhianga i mamatou
wan le I sao se tu inga mako kanga ka whakupu ves. Ia, ole tali atu lena. Ia. Se ala pasiri fa mole ko la fo. Pale ko e mawaro ka vango fa mole. O le ua fa sa uni ia le vaenga fa fai tonu le o tapena pena mole fainga palota. O la ofisili. Po ia ini o tau se fa tianga o na le ua na mato mai tauina. Ia sui fo ia pe ona maua le sauno angale fionga ta isili. O tofi wa ave ele fa manuia I tu malo e mo moli le fina ngalo le tu malo. Ai o le ana mato mai tauina. O pe ina ona maua le avanoa. Ia fai lo le fina ngalo le o le sui fai pule pe la le ana mai tau atu I sui ia e le ana fa loto lua. Le o to ia nga ile fast. Po ia ilani ia inga fo ia I po ni criteria se fo ina e loa ai you are 100% HRPP ina ia awane to e maua le tu langa lea o le sausawi I to e me I pe ole o la fa facility na wa le fa ta pena tu ne ia mo le fainga palota I le lua fe lua ono pe fa pe o tu ina ele I to e fa ele fainga palota mo le fa lo O matou e ana pui ngai il keminga maku mai ko. Sa o loto ale fewa. Ois. E fewa ia ele I. Wa so la wa ko as ele masui inga ua maku mai ko kai me ko filau. Ai yo mai keminga nga. E mawhaiana e alu whai I tangata. O HRPP. Ngā o mai al whainga paroka, e paroku. Wa kua alu o le SDP. E pela al palota le la fifsalawa lua. Whasalau le lisi al HRPP. E lua sui wa sui. Kemi ngā whasu fiku. Ia whaipule. E lua, o i kusa lua sfuru iwa sui o le HRPP. Le malo mai le, le malo mai, o maukingoa la le pa u o le whenga malo atu poa. Ia, no awai foi la e le ulua I whanua a le HRPP. A tei o mara. Wo ese le si vai ma tote. An kupulo le melga me mai ale lo sulu iva. Lo sulfa kai melga lo sulfa we malo. Lo nga lo sulfa lo fu kolis vai nga fa su fiku ia su el palmen. Al kasi al mako sui. A mako fongo ile ao. Wale sa? Alai fongo il vai nga kupo. A ole pong fongo mai le a mako. A ko ira le si vai nga la o mingi o makwa yo. Ole fai unga. E manga o mako lu fa lu fu ko. Mai wa nga ngofo maus ko inga le sa felo lo sol. Ale mako mai lo ko. Mako maukingo meia kupu mako faka o kolo kula fa ale me mombo ale fai ale to tinonga ai saulo I ke le ko res sau ko mako ke ua le kula fongo vo le a vo mo whakangai ia o ioa independence. A e kaukolo e le vaenga. E kai mile o whakaukoi. E kaukolo e le vaenga sa alonga e koe resi. Kusala mako uwhai e kula whangonga e kaukau fiofia I le instability. Instability, unstable o se malo. O le mea leo le whioa. Le langa mako ko peiro si kula fongo le ku ia mako. On
wākangia mai whaamasingonga ia ngā whai. O isi fo i mea ngā whai. Ai le i whaamasingonga. Le ranga mako koe keu wai le kula whongo. Ia kao whiowhi ian mea le o le whioa i o sui. Le la wo mai mangkua fo. Inga ua whai kula le paroka le 2021. Ngā malo le chapipi, pai, one. Luas fulu, luas fulu lima le chapipi, luas fulu fa, ia le fa first. A lua independence. O fia mea Malaysia li leo kuala. Ia le la maka kalangoa, kuala ngā lu o mako independent. Uma le avo i le ua out mai ia resapi ponga o kelfongi ia kuala. Saka kalangoa ma efe mai akia. Ke fia join mai party ngai ai alfa independent. Oni oila le independent le HRPP. Feska felo inga kusai o fe ma wale o kia wak. Saula ma felo. Ea ma felo ai o ke yame o. E rua ese malo o mako ai nga wa ke al suka silpo nga lokul kali. Sisili mayale kasi ala nga sidi. Po o yese kaimi o ke fa mawai. O fakar ko lang wa mako fo umasangi le melanga. A kofi maya el parti ke malolo. E malolo lo. E lo se me fo nga be. Ma wale wango ka penga ke malolo. Ai fai mai lolo ya o yo wale la wat. A ka ke fe lo. Ai ka e o mako ko fe lo ia ku. Mako mfon la wafo ma leala ma ci sui ole che fongi me mak felo e le fiafi ma ko felo i loa e le yangi o por felo i ma ko kalango ma fai aku fo ia e mai ya kaiao ke alu iso vai se o walu kalango ku malo e ma ko fa kalo fo lo alu olo el kaiao o le fiafi o le solonga. Ai kai lo sau le release le vanga fo le fai el fenga palo. Ai sau ai lo. O mako maua le Liman bang. Liman bang. Inga wa uma o nga fai le fai kau ngā palo. Fai kau aku e kasi le ila loi for super senge. E kaula koe kasi le afo i le sui. O le sui ka mai kai la. O le mai man. Le langa makui o il vanga le afia me mo mori. E le kawonga o le mea ser me le ufai. E le angfai le fa masingo. Ai nga malo le sa pipi. Ai fa vela ve. O fa masingo nga yang fai. Ke lea me fo nga mako mawai nga. Le wera mako ngo fouka iai i mea ngā kua mawa o ngā fo i whamasingo. Le asa mako questioning ngā i unga whamasingo. Ma le mangingo i upo le si whamasingo. Kako whamasingo ma kako i unga. Whamasingo mai pelkangi. A maoloi unga, e leo ngi unga e ave la fo ai ngā ngai kofa. A i unga e kakau whakalangoa. Ma vaku ma aua fo inge i popole i saunanga ka kai la fo i aua e leo ngi saunanga whaingofi. Ai au ngā e iawa o mai. Ia melanga le sa ma whaikioi. Maku whaikioi ngā. Ai maso le wa umang whaile unga le Supreme Court. I liko le ia fai unga ia fai.
Le langa mo le mau mo le. Malo. Ai. Te lo leo se au tu tatu fasili, le wa umal fasili mai Wellington, so o tatu fasili mai Sydney. Ia, o te o kau pasi le microphone o tatu fasili mai Christchurch. Kua tu ia kai mes fasili o tina vai ma maun mena e su mai e te fia fasili le fiona te zidi. Ia, lo wa o te. Ia, whaftai a mule avanua, ia tau. Ile ia, pauale mea wafo o tātou o le wafo nei te tonu le ainga o le atua ma ua te le ala ngona e se apea tālu sa moa a waso ia na tālu fia mata. Wa nei irisi au saunga o sa mai o se utuanga na tio amosa, lo utuanga na le titi. No sauli ai te o sau tau fia au nei, iau kilani. O fatu o fa mai e se kia kulo passport o tasine masine o le masine ale tiwo lo o fatu o fa mo le fai de tamalo le pana him fai e se stanga tsa me fai ana o tau tala tu ye samo e so ani me ya ai mai le ai me se si ngale prime minister nga tu le pa le mia e ngo ya tu le pa o fa we ke masang Kua via tu le pa. O te ala no fa te basani. O na o te falong so ya ti o te tala ma tu le pa ma lo fo ya tu le. O fa tu le tali mai lo tu le pa fa tu le pa. E me fengi so angi ya. O te ala tu le mai so tonga na le ta o fia ni. E fa me lo tu ele telefoni te malo ale tu lo va le Ale sila mea o te wawa ai iei. O mawhawhau iei. O alau ta masa o ngai malua mwhau I malua o matua. E te whalonga so e lo ta maa o la ititi. O na whaita wina tusi whapea. Whapea whaita wina. Wala ngona le leo I rama. Ia, e peise mea lo whaita. E leo taimi tonu ia ne wala ngona I le leo I rama. Ele atu nuu. Wa oi. Wa ele asise lo wa inga ele oi. Wa i whaita. E whaatu atua mo te talo le atua. Tātou e iei lava le taimi o le atua. Iei fo isi mea nga au mai kome ki lunga le mea. E ita I atu I le epa o whaku. Tu le epa, don't worry, your time will come soon. Ia, ola, se o nama na taila. Ia, ola, ukalile. Iri oa useake. E hotei mi o ke kaisi kaimi. E lo ula sangat. Ni ke o fa pe nga ka muka o agerua. Ai ele anga finga o kalanga kuai. Anga o foi kau le tari le Saint Faustina. I want sacrifice. I want sacrifice. The problem is, I think fear tangata voile tena la to wealth. Ave ye lo tama. Voile o se belanga le fanga tau lo talini. Le amai ale borolo le kala le nal tatuli fatusa kaua keli le create fa nga kaula kale mauangi au ya te ole wa
yo la to ainga. Le la ftelai to atoli. Tau on the talent sacrifices at tangata fai. I want sacrifices. La fai na te mo ele. Aga pe fe ka ka. La fai on the talo. Fa man mia mois. Ele lo no fa talo na oe. Te talo mal man miois. Male tolu. A sulu fai aku singa kai rake oe. Paul fautuanga mal sos masif sos ani. Fai sos ani. O kau roe i le melanga. O ngafora mo mafofo kau kelele. Le mela o fai kau ai. O nga. O lo wika iai. I le ango o mako e kalesia. I le oloko. O ke aluaku. Na e kakalo maisi. O kai mi umai lo koi sa fanga. E ringi sa fanga e fai. Awa pena asole. Kwa le anga kele ke ka. Kakalo. Ale la whakua malmala mai. Ora ngā ruenga le leifo le kakalo. Moisi. Anga so olola e male whakuanga ngā mulmuli. Auanga ila loi fo le kasi sa mea. Le lei e whai aso. Le mea langa ukau whaali i loa koe mga kua le mea nga. Auanga ila loi fo le tasi lau mea le leifo. Le mea langa uso fo le whale. Ko mumu mai lo makua. Se vale wo ko ki kasu kasi nga me ka. E nga uli mai lo le fe silo matua. Auanga ila loi fo le tasi mea le whai Alo. Tu leva no ajuda mai question. E da tu leva no o perfil estaria. Na ya Lisa Lepin. Ya Lisa e o filme tau sang wala tala pa for varsi food. Ano mato mananga mai lava. Mai perfil. Mai perfil. Alo fai. Na pa ito ai na fai tu langa le. Ya o se video que se ia. Ya fa tai lava mole avano. Isa fa pele lo le taimi umai mata upusi silia. Le mali tai sil. Ia ona ofisili fa mole ona tulinga tatu taimi. Fa pele ofisili. Ai se ava o tolo te ai el mata upulea. A fenga male ava e satiu. Ai o lewa ma oti ai le tula fono o fanua masuafa. O le fisili le fa mulmul. Awa o lewa wa umana fai le fa ai unga a fanua masuafa. Ai le pewa o toi ve vesine. Ona o le fa ai unga le toi fai nei mulmul sati. O fisili le fa mulmul la. Malo, ele era saudo atu se si o lautou. A lau atari, e sori whaavai sori tu la fono. Ia, saudo ia ne. Al kele yo le whakau e se i. Mai ina o mai muta upu lea e kai mea lea matou te tau whai unga salope kua rua vai aso whailei unga le whamsilonga e mātou teo ese. Tu sala te mile la e mātou te avea mamalolo ho i lea oi mamalo mo se vai teimi. A kupo iloa le vesi lea no walawina leo sua leo waa ma whenga masale mo mako wheloa. Iana a fio mai foi la le fai pule le a maulolo. Ia ma ni so la tonu ma sui uma le va ma sale mo. Ia mana ia ma to felo ia fa to ina le silion tu pe fam snonga fe la to le unga.
ka o mai e lona mtau ina a pela o to e langa mtau on siri mai la po le ala le mea o vese temine se fai unga le o mea o le va pea taulona avelo i le tango fia awai ya le function sili ko so foi fa longa al minister mal office for mai fengata al makola kilo ia mal me fonga de langa mai fenga a fai se fa masinonga le konga awai ya le function sili al fa lave a oi lava pe fela nga fai a makola mako ke le lo peo wa al mato va aile sa fa si le mai e fa ngo fiel makau ne o mai kongol ol fa vai fa tu lo se fa masinonga a pili ale vai ngale o falua maswafa fa masinonga falua maswafa ngala ko kilo le ya tu soltar sanga le o ko fa ko kilo le ya la fe mai le fa fai an mako vai fa ngo fiang fai la fa masino i foi fai le si la vai e le fa masino le o fo io mo mies fa masino li taia ya le lio le sa le fa masino li taia avakulo le sa ia i lunga e ye to tonu i le fa masino le fa pitoa a pili a ko fa se ko ya le fianga ya pulai ka wa veia ka wa veia le kulanga pleska al mem ka kia le wa yengi wa lu pleska ole si pleska le fenga lu ole si pleska la e ka fa la malo lo ko e lo nyanga la al pleska a wanga fai unga al famsno la kongi ma la e kongi fu le live e ko mau fai lo la e ole ausno ole a wala fai ngo fiela le u el kokolu le fono le pale mia ma al function sili ma le ao le malo fakulo le function nga pili yo le folo le fo form ka pule a fenga ma le va wo mo foi la fa sala la le fa tato fatuanga fala o tele newspaper a kali mai le minska mai le fai ia la fo ko a ver ka ko e fai kaule fa vai a fa pe ko kili mam lama no le kapale la vo ile e lo yesidi e fa mkala ya ke o ko le fa vai ola la fai ka fai le mam lama ko po la le me o le wo muso ye e fa kingo a ye ngol fa vai ya ka ko foi mai ya o le fa vai e ka onga foi onga fai ka yala nga luega uma e ka on fai malo ya le pe yo menga ole ang kongo nga fisidi sinum ko le ko fo awai ma e fo ile le va fo kala wal fisidi sinum ko pe sa ka kau on ko ka ngofia e si chain ka u pele ai
Kusa le kalikongo ala le. La wa ia e alu ese awale ta fa ia. O mafua na ratu la fesili. Leanga wa ole a fenga. Ole tamala lo tina mai vai tau na o vautu ua. A ona na vevesile au vaa. Ile latu watu a oi. Ele o le malo e o mai i a fenga. E o aku whaka maulolo. E fua lako kua oi. E ia awale pisa. O le lango ula ikiki mai a o loa ale mea le whai makongu. O langonga la kupulanga le ia o kaimini ngai loa mea ia. Ia, nge se sauka. Ai se awale koe whaafo ia i loa i sale au rai. Ia le O le melenga o lea e a fo i le mafukanga le mafanga. O le ae kalango ia e kalango so ai maulolo. Se lau mea voi le e pao. A le koe la langa uma mengi. La langa wa kupu ai fesi ai ai. Nari wa pako akari. Aro, io te doa. Ya. Ya, sano ia. O fono toe alu e la tafsiri fa mo. Fono toe. Pole ale me wata wai o lua mafui ma ono. Fa pe wa lua liki mai ai kua le lokanga o le. O le pankade. Pe nga lua ia i le fale o le. O la o ia o ako leo leo. O tafsiri le fa mulmole. Ya fa tai mo fsidi. Ana mo mo sa ngor fa ila kusiri kula le lo. Ele se avoi. Ya, ole o sa ngor ngai ele jonga ko le fo ya. Sa ngor fo ya ai no u le be le o le pelo. Ole masingo fe puali. Ne ke ngai. Ma malanga me mo ko lua ngai fo be to lua ko nga. Ka sha ma so ngai. Ma o yo skari e singi. Ole fa poi ponga long tei. O ma wala, ma kere ngai ngiusila. Sa mai o singi i Australia. Ya okay wa ki kilo aku le interview fo ya le. Me ska va ko. O mai nga ka u mai ngai fa sa la lau lo. O lunga mo me o le kio fa sa la lau. Ka u ko lo e ko lo ye sa mo lo kalo. E are rengi me o anga fa ne ki o fa sa la wa le vanga fa la lo mai nga me o aula le o ke i ro wa ia ku ia i le interview o ka o mai ia o ke o mal malama po inga me ia nga ko inga ri poki ai o i me po i kala nga fa kwa ia pe a ia ka wa ila ma o ma le fionga foi bon keo ya wa fo mo ke ole kongo le council ole le HRPP pe o ia ga pe skenge ya o fo ya ko lo Samoa fo lo ai la interview le ya mala mo no fo mo ke o ya o makalongo e ne ka upu o ku malo wala o kwai wa ku la ye se kere lo ala sa ngi usi da kai mi le nga a ma ku ma o mo ko lo ma o yo e o skadia fa mai foi monkeu. Se eu quero ir Sila. Mas a Sila la kus folau. Kala le fui mongo ya. Ole kausanga los fukasi, no afero sukasi. Vai kai bio la ka fenga palo. Kai mo nga o mai Sila. Eu quero ir lá po feme mai ngi poki wa. Ale me ka kia nga masalo la nga sila mai moia. E pe or fa ingor kala fa pe. Ka ngo wa Sila fa sa na lo ka ngo ba fo mai Samoa. O le o ko fa la wi lo la ko. Me la le ka ko me la ko o mangi. O le o ko fa la wi lo la ko. A ka o fo lo ka ngo
E o pe o kau whauringa mai foi lele. O le winga an kala pe foi lele. Ua whaaleanga i fuar ka ko wha moe le ngau makungi. E a lea o ka ko mai moa foi e le lalolangi. Whafkai foi la fionga ko le foa ma sunga ino u. E le po kalami. E la mai moa mai le maka o fio mea uma ma le leio. Ka penganga mai ka unga ma. Tau no i ngai wha moe. ole. E o ka ke pole fuar fili e wal fili ai ka milo. O te loa, Lisa, i. Pengo fai aku isi o mako wai. E, kalo fai a fongo koe, e sile ngō fongo ngu a o le le wangi nga mai le. Anga mai a fui maongo o sili. E mo se no fia tina. O le vai aso angango ko ngoi sango. E anga suo kulole sunga pio sioa. O le news line. E anga fai la i o kani o mka upure e se mai interview fai. Fai ro le kani o le o mta upure penga siringia. E ava penga foi la le vai aso po vai vasca duai. So ka kula i o le foi fai poka la me foi le o sunga pulotu. E anga fai se ma fa kalonga. Ai fai u foi lang fisirim ka po fisiria tas. Le la sa fa mal mala mama ye lungai. Ngai ngā pokala me. Ia nga le fuka mola no male. Mauto sa mo vinga. E le la wa manga yo macho fi e ho le koe au mai fisi. Na ngai. Ia le la koe fa ma bla mak. E sa ia. Le le o sa ngo ia sujeita. Nga wa ula le o kala ia ki o ko. O le ia so ngi ka nga lokai la. Io le o kale la langi ako. Wa le ma ko ngaloka. E ka ngaloka le aso ngi. Io e mo te tau mo tal fe ngai ona ma kwa loka. Al pol mo taf tai. Pa o le mo fa kai ala udi. E mar kama le pio e po ele ngo. Ma ko ko kuila le fainga o mako. A ko kale tumu. Ma mero ngi ma fa mai so ko ru. Vai ngi fainga ya al pole ala coffee. Ah. Ro mai Iaru yang lango ngi me fa pe me ka koko lima mama o fa ko lo ko ru ke ro langa ka ka pi e vai vale se kulo wa nga ke ro la ke po mo tinga ka yo o la ke ro o la wa fa la wa ver ka la ku ko ke ia le la mo li ma winga sa mo nga o mo kwale o fimia kwale o filera fa ka la uli yo to mem ko ki te ko ia o le afo o la uli al maliko e se sila le kwa sa mo a ko ka ofi na o le fai a le pu e fa sa lo e ka ofi el fon kalai o le ko fai lo ko nga o le ko no ku spa ia al ngai ke pelo e le che ngo fa pea au mai lo ngo le nga fa ku mo ko i le vo i ko ngo fa mo mal malo o le lau ya la fa fon fon au maka ka kilo ke ko la ku le ya ko fai lan ko o la auli e fa lo ale o la u fai lo kiute so ni mai tu so o to fingo so ni mai le to le lan kilo le ya ka lo lua o le pepero makuyale nga fai kongo le parlemene. E winga e la ngafi. Ave sue. Au maile li poki komiko kupe ke enga. O ke mao e ave komikio o kawoloa. Ave lo komiko kawoloa au mai. E fa mangiale e pepero. E le aisa e nga maile masingi. Ai au mai
e sai ma kusai upu o le pusaisa. Ngā kongi lera sika mai ki o ke o le pusaisa. Le langa maua i ngā, ai wha mawai ai. Le ala kilo ko foi ka ngaka, i le mea. Mea wa kopu, pe pelo. E kawai o ngā leka konginga, koru, le mele kukuila. E le whai maki la kilo ngei mea. Whase lau eka. O le whakoanga le malo. Wa umanga whapa. Wa lewa o wa suka usanga. La e povi el malo. Ai ngā whamaka o le ngā wa oma, le kupenga o mai, le o whaapai, le kou papovi le. O le siri la le, e ke ofa i pēr. O le alu aku whasara launga o mebe pelo ngai whai. A sankali kongo ai e kanga. Whaiva le leo ngā ulanga le mga upu lea. Lauli, o e mamala mali mea ngau ke kama lea, lea e masa kali au mea. Whaiva, i kongo vai aso iwa. O lau kau kalanga. Sa kaula a whapea. E sao, wa kaula a kalima. Ni lea masa kali. A rawing, a lea ngau a pisi ngai fau. Ia ngi whaamkalanga ngā ngai le memo. O le la ka ko ki whakalipea i le memo. Le la ka ki whakalipea. Nā ngai whaoringa mai e whio lolo aka ngaka e awhia. Mahalo. O le kulanga lana ngā, a le au ke... E ofa i pea. Mahalo. Lewa, sau noa le whiona te siri de tūlanga. Ia o te taritonu, o leo foi te so ea, o lea ma te masaro salo ma tanoa. Le no foi po la uni, wai whai tala wa mariu a tanoa. Ia lea la ma te masaro salo, e leo se mea mo ia. Nā so i fua ia a tanoa, sa ma te tanoa whina so nafi. Ia lovo o te pasolonga, o nai o mato sui e na where lei mai. E wha pēa lava o te taritonua, o le lato naunga, e fia whelo ai mai a te o tau. Ia, nifo, o nifo lo tu fine mai le nu o vai puna, ia lo alala ni au kilani, ia, sa noa ia. Ia, o se whaaftai e tu ono, o le si vaenga leo, o pe o wha malia ina, ila o fesili wa, o la o fesili lava le sa iai. A wha malo lo tanga ta whainga luenga, pe a tupu e se mea tu tono o whale whainga luenga. E wha malo lo, e le toi whainga luenga e whaile case. A le la wata tilo atu i tu tono o le palemene. Ilo ta maa whau a wha tangata nu o Samoa. A o po mai moa mai le malo le nei taimi. O le nei fesili, ai se ame o le wha malolo ai ia le ui tolu lea po o la auli foi. Wa le ua tele me o ta ua i o la tau ingoa. Ai se e whai cases nei o ta ua pe o na o tala noa atu o se vaenga o la fesili ua pe ua uma o na tali mai ai ia le tau i tūpā. Ai o la fesili mo ia le fia avatu. E whaatatau le si seni lea Samoa. Ona o le wa tele ona tui mai ia o le tamā, ia po le taitai fo i o le tātou i tūpā, whai upu o le malo. Ea fo i nei, wa le wana tui mai ma e au mai a whautuanga, wa o lalonga ina o whautuanga. A iei se vaenga o te fia fesili ai, ina ia wha atoa ina fo i lea o lo malama. Ai mai se lo uanga i atu. Wa o le whai po nei i alvaenga o si te seni e te tau e ona saini uma. Tangata sa moa e mole nei sa vali wa o lea lea whatau nu ina i le o le reading lona lua. O le awha pena ona tala no ina i tono le palemene. A o le tele o le sa moa. E le ngata ina le o malama i le lei o le vaenga nei e mo i la tau. Po tangata sa moa lava. E le o sa whai ngā pāti e mo sa moa uma. O la ofisili la, po o iai se vaenga, e mawhai ai ona fia soani le malo Samoa. E wha pena ona wha malo si ai le maule nei o le sitseni. Ia ta ilo ne te iwa whaisina sasa e se o la ofisili. Ine ne te iei ni o singa whea ngainga po ni tūlang wha malo le a wha pena ona wha lawe inai. Ai pe ua lewa ona pale mai le tofi ia e re tātou vaenga wha upwhai. Pe e ala toel fesili po i aini vaenga
o le tulafono po ni vaenga foʻi o le faavae po o le malo ua lea ua uma na e talanoa pea i le Privy Council la i tulafono i le mo le citizen ia ai po i ai se vaenga lava e mawhai ona fesoasoani ai le malo Samoa i le tūlanga lenei le tau aveina o le tātou Savali po le tātou mau mo le citizen o Samoa uma i tutonu o New Zealand whaatai lava. Salarau te leo tuia. Pe o toi o aulea e tono le palmene sa a fia e le whatala na ngā o mtau puia. E le awhiwi se lau valulua. Fia me whato a u whale mai le palmene le awhiwi se lau valulima. Ai ina ua la ngal mtau pulea. Mtuate ena ele whawhalituia whaipule o le HRPP on o le ngō le HRPP o le Human Rights Protection Party naturally ala e kawan ke le HRPP mo le puipuinga o le human rights ai ata tau a tangata na create le teimi o New Zealand ma pasi ai tu la fono le na tangata uma whana nau e la feiv se lau lo fulu fa e la feiv se lau fa iwa ala to o citizeni e la to aia e le citizeni o New Zealand el matula vai makua clear intention el malo e le to tu se tatou o le la lo puleanga al malo o New Zealand. Ia, toi o mai i le awhiwse lau no lua koe saingi ka kowhianga inga o le whiwhaua. E tonu le whenga ngā le whiwhaua i. E au whiai e whosoni mai New Zealand malo. A whai fo i ei se Samoa. Po whea lawal turi manu le langi o iai. Ai whawhenga i mangi whawhikauri a lai ai i a office o New Zealand. A vel soani. A le office o New Zealand po le High Commission New Zealand. O mea tau na ave e whapei o le Sikisengi New Zealand. E lana o tau tala i melea. O le teimi la mato iai sa o whengalua ngai. E pelsauma mo le tolu sanga. Le fitu valu il valtusfulu. Sa o whaongai le malosi lea. Masani o na olifo ma whatonu le official New Zealand. E whamole mole whaimai ne mato visa moisia tunu umai e mate fia malanga ia malau whanau. Koe ki a kol whawai aso e por koru e. Le se tari. E warau mai loa le si official. Pe mwhai ona mato atu le fiafina matu whai einga. Matu walo ia mai loa mato passport. Ia ana matu wole ia e malomtua mal whanau. A kofesio mai e loa le nile e aka. Mai langa kofesio. Sole, muka ukia le avol kako le tuti lea. Mai lau kusi o wapem ko palingi Samoa chiki o. Wa mai whapea langa karsanga iake. E le alu e whai. Sua ko mako whaile le ai ma se kopi o le all friendly treaty lea. O keipolo o i Wellington la fo mai lola o le la wa ke kilo ia i kwa mka kia li ile me o le mele ia so se sa mo e mo miel so songi e ku lunga ma ko mo e fai e pe o le fai
isi fo tangata New Zealand. O le mawhana le nā o tātou whainga wōma New Zealand. Ele iso ona whaial mea lea. Ele iso ona whaial tu la whono lea. Ele iso ona sainia fo i whanginga lea. El kaimila moltun. Na tula i mai ai i whainga matu ia. Ele ngā Samoa la ngā whai ai. Ngā kuri kai whau i a tangata u overstay. E whie mai si atu motu. Ai na ua a whia loa se tasi o tamaitai fo i mai Samoa. Le lana rol teine lea momoli le tangalua. O immigration. Whai le whamasinonga maulalo. Malo New Zealand. Whai le whamasinonga maulunga malo le ministry immigration. Ave lo i lo i court whai u kong New Zealand. Malo fo le immigration. Ave lo i oi perkangi ele. Whamasinonga whai ulunga. Ngā whalongo ngā walumingo ke ngā whakalonga ili maka apue whamasino i nā. E saulo malako i unga maka ukia lea. E sao le mele wakulke. Ka uma whanga ngau lea wheivu sa laulu ful wha kauri. Whaiva. Whai lako siksangi. Ngā longo mai a mea ngā pe o le alu jet wa lelele. Ngā yo ingo whai New Zealand a wainga i ona le mele. O le whewhewe. Whewhewe o New Zealand kei ua o mai en. Ua mai umal se laua where ngai iai. E inge New Zealand. Saulo la whailo le whongo le. Rotorua. Al masinga, pe al masinga o kusong whai iai. O mai la iai a tai umamalo. O ngā la ngā longa ko sauloa, kilo leo o wa ai. E watu le whautuanga le mela leo le protocol. O la le whakaungu ua le melea. Ai o mai fo le ka ia whesana u kausanga. Ea, le lai mau ke whakali mai o. Ai ka e wa lako le whasalonga. O pasia le melea. Ea ngā la wala ua le whongo whakakope. O le whongo ngā mko apisa. O le whongo. Ngai ua ngā pasi ai malwha le whakokoi ngō wā ai maranga whainga malo. Whatu e matumoa. Tei mina na lae e whailau tusi langa langa matumoa. O ule whailau tusi. Ea, o mai longa ko whaku mai longa ko inga kai pio ka fua. Ai ko inga ngai malia ia kalia me u whai. Al mele o whai New Zealand. O le koso mai o Samoa. E io o fose kungu uma. O ngai moltu ia le pale mio Samoa. Lafia i kua. Le mea makanga. Makanga se malo ko ngofo ma vese siksengio o nyonga kankangu. Ana matou tonu lole il fa kako ia va vai pe la fa. Ka fe lolo le fatinonga lam tanga le si mem kaukia le se kako leo. Fai ko kasi a New Zealand. Melana tauna ave finonga le fai nei. O ke le vai fo kula fongo. Wa mea masani. A fai a fo e siksengil kama. Malkinga e kaulonga o komeki al whangau. O makaula ma o kere o waila po lea le a inga la il kula fongo. O melanga e fufu iai le kako kalsanga ave. Se kirkilo iai po a mela i kongo il kula fongo. A whaila ele o iai. E kaksilanga mga upo kaungalanga. Kaungalanga fo lele. Ai maise le kulanga ele kaunga treat e seinga kako. Mai treatment o ngi we. Mako e lau.
mai fo i ma kukale. Kaunga whaingofia nga maua kako, i al mele yengi. Al mkwam kau ki on mele wenge, kalunga mako o ese. O koruma singa whakali si ni rako visa mai. E asias. A wale ko e whinka ka servinga. E ke alu masengi. E wakul masengi le. Ea. Ala le me fai. E o kelo ka kungaka e le iloa ngā mea. O ngā lola le agent. E le la loifo. O le kau pe o se lo kala. Ka koe si iai le ma le kau. Wakiri en kau ka. Le nga ka leo se valele. Wale ai fo ka ko valele. Ai koe wha popo ku mangai a venga mamafa. Me langa kau ke le ai le kuri lor kau pule. Le lasa o whamkala i nganga lila. Lua me kele. E kau o ngā whai. Whingau i le kūranga o le ia kau. O le ia kau lea kaka uma. Mga o ai suilo ngā o ia fia malanga. I tesi malo. E aki elo ngā inga o le mea kanga uma i malo uma. Mele o le ia kau lea. Longa lua. O le visiri. Ia awa pe whea lala o aku makaka. Awa whea o i whea malo. O le kupu New Zealand, o le kupu Australia, le mele e o aisi ang ngofois. O le kupu i lorokoa. E o mai aisi, a la ngofois se whai al malo. O le kulanga laranga. Se o mea e kaunga whai. Whawhai ngofia ngofai policy si wha al malo. O le kulanga laranga lea e maki whakupu mangaku mai ai. I mei e rua. Kau ka konga ia me kau ngā ruenga o ka haka fo i o mai whafo e pei fo i ngā New Zealand ma Australia a whioa New Zealand Australia o Australia i lo ka whia e o foi la ngei e ia le sioki me o mai fo i sioki nurses ma teachers i ngei o mea ia ka kopu realities o le klarurangi lea ka kou ke iai e ia tangatai o e kanka ngofo la ko ki faia le malo. O le foi la ia fai pule kai mil ngai ni so fai pule el moka. O la ia la ko sekisangi Amerika is, sekisangi New Zealand is, sekisangi Australia. O ai la ele ai la ko foi sama. Ale kulanga la nga. A ka foi yo. A ko foi yaku. They bring skills. O le sile ala ku pekele ale. As malo umalala. E whalangolango e o remittances ia la whaku aina. E aki e aina. E ke rea la me ka ua. E ka ua ngā peisa ile se kako submission ave. Le voi lawa ele draft o manga mako ka penga inga. Le lawa avaku ia Winnie. Le pene kilo pe iai. E whauai se final submission ave il komiki. Whapenga foi la makako inge. O le mako langolango nga i le makaupu lea. Le voi la ia i makaupu ngai o mai New Zealand. Le voi e le kari. E kari ai i New Zealand. O le si makaupu. Whaunga al paloka. A fai ko se furu fai pule ia palo kai ka nga kalenga kai ngi alolo o fai pule lang ol melga o ma kele ko palo kai ya o e ka u kele el mele al palo lang ka ko palo ka le kasi le United Nation kasi asio ka ko palo ka a sa vali kwai Australia New Zealand perkangia o Israelu Amerika, Japangi, Rusia, Sainga, e o aku i Samoa la ko sui. Kalo sanga le palo kai kasia. O Samoa i me mga oai. O le palo ka foi la le umia o kou. E sili aku nga malo si le leo le nga. Ngai lo le malo o mamako i fafo. O le power nga i a kako, whaunga kako. Ai mese o kaka Samoa. E piko sili aku o nga kokele. Pe a kompe kaka konga kaka fiki.
O le pawa la nga. Fa nga kako. Malo, te do. Tai lava. O leo siri mai ia mātou. O ane me kau o le ka whakari uma. Whaftai ai le to ina mātou o le langa ngana ta upu. Ai o leo tau whakari uma. Po le asa tala al malo. O la tau ia ke lele wait e ke lele kaunga mai la tau. Wai o paule mea le mauta no le o mātou ia tōtou. Sa mak whiloa ima kai mu whiloa e kwa ia Winston Peters. Ala koe whiloa ima ko inga. Ia wala amero ko inga maumla wofo ma ko maliman manu mak whiloa ai. Mai sa koe ave iai le ko lalo ko inga ia Winston Peters. Ima ta upu nei. Ai mai se o visa. Whainga ka. Ia markulanga leo iai le. O le mea la lea e maki moli mawaku. E ngonga langang whaftai. Wasa umakau o mat paloka polia. Po whea paloka i Winston Peters. Mana maenga. Au wako fia whafkai. E langa ona nga whaamaongi ale kama loa langa kalang whaiaki a mātou. O le a kam whai e menga kai mei i mta upu nei. E ala whafkai ai le umakau mai kingal paloka. Paloka ska maroa malanga maenga. Au kalanga sa langa e mātou. A le mera le ka kurikuria uma. O le a o konga mese finga lo o le malo. E mengi wa ka ua le mese lak finga ngalo. O ale ka ke vai uma, ale ke le national le mea. Po le mea la wa penga sa o ngā sa kusi ko inga i o le komisinga. So swangi ukse makua wangoa langa le manga o mai lo e fesi submission na ko inga i o i. Ko miki de whakana ngoa, wa ka ua. Ia pe kai mo ke mai le italiatu. Mea langa ua e la e fingi, e ngarua i lalo national. O le komisi ia e whalangolango langa luenga i lalo national. Le wala ni masalmia, ia ufing kai siri. Ai komisinga o ngā i kūlanga whapenga. Ia e ka ua le kauku wakasal maloma. A ko o lea ua malo si aku le mako kūsi. Tu lei me lea mese. Nā o lea kua i ngā mako. A pe o mako le nkawhia. Ngā suia le melea. A lea la whakai leu whamamnama fue. Ko inga kūlanga lea tu lang whankanga. Inga kai mal me. Sai ai. Ava kua le kusi fue le pale mea whankalanga mea. Na eva tuei se vaenga. Ai mai se le whawhenga i au kaimingo sa wai whikuongo 1976, 1977. Le malosi o le mere le whailonga kaingi New Zealand. Na lau ke whamkala mai ai. Le suenga o se flat makingo whai mako ai. Mo ngā leongo masinga. Wa fiu su se flat, el flat nga mako maua. Nga kawa kulolo ungoa i lunga kelfongi ke nga loa. La nga whakari koe saulo kala ngolo ia. Ele ilo la o aulenga. Ia e whemai lole, oi lalo i ngoa whamal mole. Vako kai au ke o kongo koe kalsufuru. E walu la avelo sukita dry clean. Kavali mo se vai. Fai malo polo ku uma pepa kongo voi ava ile le officiale ya ka. Ola va pe o ska ka lunga o le malo. E nga so vela klara pula markenga va. E fia foi tupe. Ka uma lo ka lo ku ia. Ka lo la kusi de sime oi foi lunga me ka kusia. E o ka kula kusi lo ngoa. Avenga Paulia i o ka lo ko ku ia. Feraki, lea, o se vale mai loa i whawhor ko aku le i la lola o ako malo whamat. Aka i whawhor. O sao i le mea. O kene i ka o waka. I le tulangana, o le alango o kofo i ai. I le mawa e o le whailong kaka le kaimina. Nang kupo i mei. Vaenga lo fion te sidi. E de o te fesidi dalo i Christchurch, ma le fesidi tase Melbourne. Te lo o mai ita te fesidi, wa lo so o malmato amalanga. Ai ono le fesidi tu e Amerika. Ia au, ia sumai lau fion ang whapai, Henrietta Leifi.
Ya, o le mafuanga. Nanga lowo o tu lava ngoa i Amerika. Ya. Ia ngasawe fai longa langa 5 i le aso le HRPP. Ia na misila na valele. Le ftua tau no mai laso nafi. Ia le lau fai longa luma i toa fionga. Ia fa manuia i ia te ia. Lona malanga mamau mai. Fa manatu nei i le HRPP. Ia lana ia sumelo sumai. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Inemeta. Happy birthday to you. Manuia loa sofana. Manuia loa sofana. Manuia loa sofana. Manuia lea tua. Ya, kita ya, tai sofa monyanga dan me lai fa fonga mai na yo matua yo Amerika, a me se foi so ko ma lai fa fonga mai. Ya. Mo mona avela o faftai lu mo le tua. Ona o mawhai ona tātou whailoa i lumo nu ai leo tua i nu. Ia e mai se fo i le sunga le ao le malo. Tai. Ya, le fionga te sili. Le fionga te sili ya Dr. Tuila Epa. Ya, e mai se fo i le malo le mautau Samoa, e mai se sui nei. Le sunga ia la wofo va pe le sunga ia le ala il pule e me se foi tina matua matama matua fa pe ona fa tasmai ia o le vi inga lava ile atua e fa fo ia te ia i mea umaua fa ia ona tatou feiloa ile ne ia fiafi ia fa manuia le atua ile do sunga to le afoa fa pe la sunga la wa fionga to le afoa me se la sunga inu mo le ne foi ma ftanga ma tango fio fai ona tatou ma futa ile nei a fiafi fa fo ia ile vi inga o le atua fa ftai foi mo me o to fai mo le nei tangata ia ave ia mo sui o Amerika ia o saula vai nei fia feiloa i mail to ina. Ai mese lau fonga fia le HRPP. Ia ile alofa o le atua ia whamanuia. Ia fuafuanga o le nei tausanga. Ia se whaftai pupu lea mo o tau ai mese foile. Ia whafoi lava i le atua le vi inga. So wha Yesu, amene. Ya, o le suina mai Amerika, ya o le leo tole fua, to fa popo disi 5 tausanga, lo fionga ang fa pai, fa te tele lo fio mai matala au mai Amerika. Ya, to e lua nai fesili leo lo vai tu wala tu le fesili mai oi. I fa mole i se a fa mole lava leo. Tu atu era ti tu nu ese. Ya. Ya. Tual whaftai wa whamalia ina fo ile la fasili le tu e fai le na fai mai e tinale e winga ia fui mono ma fo enjoy wa o te mara malama la vai I me uma on o tonu tato le tato mauto ni inga wa te whaalongolongo la vai whaamalama ngau mea I le tato tama ia tu epa ai pauli me sa fa fasili lo ma fa ina wo fa lo ma aima ole afo o fonto e se file mu al eu a fa sala mai fa pele le tala le lana o lo ale tali e pelo wa ele tamalo ale to a pelo tel ai ela o mautino ne wa o fisili le o fia o fisili to se o sorcia ya le la o mana malama le tali e pelo le ele fa pena foto le tato suita tai fa manuia le tua
ia e foi le si fasili o le fasili le sa fai e pali ia o le fasili foi na sa o mana o ai fie loi meu me tau sao o ainga ia ai fa man vira tu o le au te whalong longo tata pukalame ia ma o malama mai lava i mea lo wha malama ina ai moli atu whaftai tele lava i tatou tama ia ai mai se o le tama i tatou whailau tus ia le ala ia whape foi fon toe ma tatou HRPP ato uma lava ia ai mai se foi o tama li im whailaunga moli atu ale nganga whaftai langona le fia langona le tatou mafutanga i nei weekend ia e whapito whai lau whaftai ia to la foa ma ainu u ia mo tapen penanga o mea umalava sa tapena atu i whai ele tatou lai ma mea umalava sa whai ia le atua ia ai whaftai tere lava o le stala pupu le netu la swafa Yesu amen Malo whaftai lau whianga le ango whapai i lau talenga tio nu ese Paula Banks ia le wo o tu tatou whasolonga le tatou sui mai Melipone ia o le talenga le vaina lepa ia o vaina lepa o se tasi foi o li wa leven na leo i Samoa pa pena foi na whainon pisinisi New Zealand Day ia le o mafuta atu i Melipone Australia ia o whaia masui Melipone ia ia sau noi por aí no pesidi Whaftai a mo loa i lau whionga te taisi ale tui whasina ia avene i tū lai whātalo whātoi me le ngā whāloalo le whionga le te sili te nane lona sui moe ia whapea fo ia le ia ka male fa mai e wa kusama o nga mafe fa kasi mai ele vol mele wa luma ia e le ia le le o la ta fa fasili o te fa siton lava i tulanga i le o sio mato ainga ia wa o ke mau polo nga i le vai maua ia le fo te matai mai ai ia o le fasili mele sa o mana tua le vai tau le sa ele mele me tau whanua e mawhai ona apili ni whai unga le tala whengai ma tutu unga o le ele soko whangua e kaki whai ele ngā luenga mo le ainga o le whinge la ngā pe o la tau tonga pe o le upu ele ia le soi ngai tina wa whapea se le amu ia li le whinge o le anyway ole mta upu ole sa tu ngutu ya so ye tu a peitai wa avele me e mafaina toe apili ili tu la fono e mafaina toe apili e me fapea lua o swafa wa pule e sele swafa ole ainga o peo o mea o te fiefsili ai pe esef so ani ale ase tu la i mai fo i le tu la fono il tatou malo i Samoa wa pe whawhaintai e me pat whalongolonga atu le upule whai mai o whai unga wa mai il whamsinonga i o whai unga ai wa iai peitai e eile right o leo te teletono i loo malmalama wa uia whale i loo i tū ia o te malmalama i nisi tū o le tū la whono e eile right e tauna to e apili e me whapea ia pe fai tari mai ale fionga le te sili ia mane malo for tato mota fa mole me nga fa lo ia sili pe se fangua kau Samoa po se fangua kau Palangi tau talenga bena lepa Palangi o le siel fa Samoa talo ele vai o nai tu a tu lo tu a jo ma ko ngelo ma ko lai no fa ku le sem ko vale ki se ka wa a kongo fa lo fa para ngia ko anganku nga tu ngutu i se upule ele u fa sa mo fa pe o se mo tu pala tau tu ai le sa o lai pe taiane wa
vai le tu le malo si kele le melo lo fai me poka me aso ia e ngalo il me taun fai to e pata to pule ile ainga mai lauli Malo, ya. Alfa misho swafa, yes. Ya. Ale tali atu ya to ina le lau tali atu. Ya sau noa ia ya lo fiong le di lo ia ya me se fulo fulo te te si lango mea ia ai fai ngofi ale tali lo te ilo. Fa pupu ia ka ku. Ya a fai o se fanua fina le fa palangi. Ya ila ava nor tu la fono. Ya fai fo se fangua fa langanu. La eva nor tu la fono ele suia tu la fono. E o martemi nei, o la e malu rongo winga, la e sau whanga no mataupu, e sau noia ia. Le o fa fsiria kwa, ole whai unga whai whangua akoa. Le ole fas fanua, ole afa. Le e umia sa roto, freehold. Po le ku le whangua pale ngu. Tu mutu, ia i le vā, le tautua, se mutu i pale le tautua, le nato ina ia, e le fa ia ma le ia i le whanua. Se ole nofo ngā tāne, ole tuangane langa e ngofo ai, ai pe wo tutupu i fol whanau ia, onga peira i wo la ko fosil i taimil nei. O la tau e onga le whanua, i mata i whafonga le tū la whono. Na o sa ili le vai taiminga mo le whanua mai aso ia. O lo tu mau pel whanua e tasi ai le suafa o le ainga o le fisili la e mawhaina mātou to e apilia le mele i le rango le whanua ma suafa. Whanua ma suafa. Ia, le whanua atoa. O man tau palangi le si tu. Whaanga whai le apili ia i tūlanga masangi na no tūla whono. Pava pe ele i mauku ia de tulawa to reopen the case talo mo to talaina le o le tau ava se mga upu leva nga uma fa ise fa yunga ye na o tu fenta mo tu lave eoi ona ye le me foile tau tu la fo no mo rest judicata no nga winga o fai unga wa umai le faila au ke a foila ma temi sa tau na pili alai na no em fai unga fai tau sanga to tala le ai o le tau pula na ia e ta ti ala fai unga fa misinonga au ai tau na fa vai e ni mafu anga tau mani mafu anga malus to tala ile ava no e fa misinonga ana to Pea e refer pia kia. Nga o karangole e le public trustee. Malifa al kupuso o yo el melea. Kelele skeke. Ala. Fanga o meiai. E kau fai ai. Al kau ala le melea fai. E voi esi teimi sa teimi la operate le kula fongo voi le voile sa fa lupe o le la vengo le kula fongo nga e a pelkangia umilonga ngofo Possession Act umilonga ngofo yesululua kausanga e ngofo fa sol kula ngofo ai penga e lo kuava ai fango ai
ala ka fa fa fo e malo fululua ka sanga fenga ya lulo take over ale menga kupunga mai le si ainga kolunga lo makunga mai mai velima ngau fafo fulu e failo ia e failo alu la o fafo le fangau ma faia ele lila ya olo el ka ku fango ma keu aku sala al ka e vai el fango ya walu ka usanga ai po over course fast food ka usanga o kulonga lo makua o vai aku ma ga ya samo le o wala le va le yo kulo la faulu la ko olo ya il vai ngale aku sala ko la vai la ku fango ya ka ngam ka ye kaya o pero o kumeo la foi fale a ka filo ka makia alo la oh ya kakai ala kungala ya kia Fakwa o welo is kula fong fa pe wala i folo i le. Sei vai apa o le kula fong o le. Anga ma i. So kwa valia kere. Le ngai kula fong. Kama kusus kula fong e cancel ai ma vese. Cancel uma. Nge. Kula wai kai mila le e ji ton chen le wai va kula fong ya ka ya o velo i kai le la pe ko e lua vai aso kalangolo va kule kusi i famsinonga e selo mele fai el tulafono e mane e tele el tulafono. E tele mal malam el tulafono nala na fai. Sa mai o perkang yo ke lo fango foi sa miel kupu. Na fai el tulafono va pe. Ya o lo ele fiafi o ke el fongi lo sile fa la la vai kusile ngamai. Asa mbele lo siri akia. So la lil ka kuku la fok. Kala li mai la soal nga. Fa ma kuma lo foi lo kusi el paki alo ya la fa yo lo ya. Lo ko le ma ko ngofo mai i ma ali fam singo. Ma ko ka la ngo ale. Ya foi lo le la wa kuku lo le piko makua lo ya piko makua fai le launga ma fa pe mai ia o matuna amata malos ba matau fo yo mtuali le o lo la le ta to business pau al kula fongo fa vale le ai ora kula fongo le alves paso que le lo poi le vale nga o mai ngai kula fongo sama ole nga aku se koi o kilo lo e fam singo le nga va ku kilo nga fa penge ia la lo ko lu vai aso e paso kula fongo a kolle le ngo masingo pisia isi me ko manga kuolo ke el fongi lo ile lo isi sale ya kele yo maya ya ka o fam kala nga pe nga mai kula fo po nga o ko kai
E o va ile lua sa lau ia kalusanga wako mai fafa. Kalusanga ilea. Ele nga ka fangua le malo. A ngo foi fangua le malo e ongo su kalusanga wa avelo nga o lo fangua. A fangua la ka kai ko kasi. Le vo ia na vea. Le nga la yang fa fa nga ka nga songi. Lo ngo ku la fongo le nga mafuai. Maka isi kakala ngo foi au kai vai lele. Ala nga winga la fai la koloia wale pisa ka ke pingia ila lo kula fongo. Anga lua kwal kula fongo a solo ya o ma makaltsanga umangi. Fa sao inga ilo marko kele o kanga kai e fafo. Fa sao inga i malo. Ole kula ngalanga e mo meo. Menge yo e foi la el melenga pisa masi umu. Ya sao fo. Bo umang fa kai mo sia mangi fa msingonga nga ele kon fainga nga ko e suia ai la le si case ngo aku ya ka me se o kula fongo le ku upu mai fo yo mako makua e la le vai nga e umia so loko oi ala la le fainga yo le ma episai mako e kai kusala malokes va kolola o ya ka ko fa fongo i o ai la kusia so la kusia le si ngonga afkas ele fala vela via kwala ele o lo la me o mo fo ai ma o le pesa Pago bue. O ko ke pisa. Ele foi le let sleeping dogs lie. Lo ko pisa. Ei lo. Ka ka ngal fo mo la kuli o ko. Ai. La ofionga ile taitai sili ia ai fa malulu atu i tato sili ia e tau foi ona seule ngalu ia seule manu ai tanga ile ngalu fa malulu foi me le pone fa pe foi sini ia wa tau fia foi ia tato sili ia sini ia tau fi tato sili se yo o mai foi fa nga malanga ia tato ia ka ko fa sanga le fa sili ia o te tonu alu ne ia so fa nga ngase le afionga tete sili me se foi le sui tai ia me se foi il fai lautusi ma le mawalunga o le tatou whainga malanga mai Samoa ia a lea foi to e tau whai foi le tatou por karame whatau nui amor con Mount Samoa la sunga ia wa fo ise askuli mi mol nei fo ia fa pe fo ia le stana mai Samoa ia tolo ngata wa soe Australia. No inga na savari vali wale ia maseme o to i Australia. Ia wa fo ise purulo le lungo le. Wan ia ai mo taimi ne ia tu atu le ava noa i la ofionga ile le hero por kalame super hero por kalame. Ia ono to fai wina ile mo le po. Tai ia ono le e tapa ia ia le to umi sa talanga. Awa leo na o alofa tu ya te o lua. O mato. Pelo ko fia malo. Mai la vai la so farili si e pa ia mal ni tula.
E pia e se la langi ne mau te iai. E ne matango fio mea uma. Ona o le alofa malanga leo le tua e whafo i alo no vi inga. E a tele tonu ea wala mai fina ngalo le tua i o tatu tangata. E a pia ana tala no vole taitai. Tamata itai i tatu mafutanga o tua nai. E a. E mo i lava o e ngā lue. E a o lau tele. O i la tonu whaina o mai lango mai li. No mao sa tau malanga mai ai i Australia i a leo i tata mai Amerika. Ma se vo i tata mai Samoa man. Ya, leo mai tau ina nei po le te tau whaelo ina lea po wan whaelo e lawan mau tau vi inga. O le tala lea na mau mai nei na walau mai stene lea mai nai misi e le ala la tala la uri na whai i po le saruru. E le i se koe o se tapipi, woki le tapipi, woma. Ya, al tonu na leo tiro mai nei le sfalele ma la sonai ma nei po. Ya, o kei mila nge, o laure e lopo fela wala fia. O alo na winga. O le la loka leo le aso ngei. E a Paul mea. A ke fo mole lo ka fa fe foi le kamale fe la ko kalame. Ko vai la ye. No fa fo pule kule pa le pule le pule le pule a. Ya wilia. Ala ko foi men wala hilo ngo. Ya mo le atu va fai tele le tu fa si dia sa tala o mo sa mo ka ba kai. Tala foi ya la wo fo. Sio matou. E wale ya. Do fo mai no fa fai tele la. Tele la mo na so no le wo mai si la tato maftanga. E a pia tata no pia. E a fa mo mo tata po kala me so sa. Me se le vai aso. Ono le ta u le mato mo mawina mo tata va vai mai ai. E a ele tele o ranga ia o e mawina. E o ala vol sai dinga le Hamilton. After fo le wa o mai le talenga. Su tai tai talenga la o ia tanton. Tal fe ngai se no fo mo ia. Mo mi ala vai i lungo tata po kala me. Ia wal fai lau loi no le tātou pito la au. Ia e, ona ele tango fie le neiso so le tele mai lava i las falele ma nafi ma neso. Ne aso fa manuia le tua le tātou por kalame. Ma ua pelua malos. Leo ma vai mai nei. A ma vai ma TV. E se le lo talavou. A le lau ma vai tu nei ma to vai tino te ateo lua. Mutau tia le mele te iei. Ia e. O te tau onu lua toi fai poipo. Ia. Malo le tato au fia nei po tinama tama ma lo fa tai mese la to mai mo mai le to vai atu to telo le tato mai mo le fia ya fa manuia le tua tato to fia fo stai mo mo fa tai ya ese le pa wale na wasa no fa tai ya no so wa fa la tus ya tonu le pete u fa u se sa no ngala fia ngatai tai ai va ftai mo le noa ia ona lo tai mo nei lunga al moto sa mo vi ela tau anu fa leo na va ftai ona te ma tau tu penga la au e vala udia o e te sa uru gol po kala menne o le o se mai le aka singi euskaria a ngai foi fe au la e maka o fi o fa kalia o lunga e si po kala menga e ngai euskaria mbel pongi fai mai sole ole fiu fa ka dia ko erungal poka la mere ara mo ke va ku ngal mo to vi nga chau ya pe yo la gana ya ai ole amno ya ma talia tu te la tu ya palme se a o ka con que le lungo o nga me mai o wa e kilo mesa ne fiafi e se foi le mana i olfa tai ton voi to tele ia le mai mo po le audience lo po kalami ia se po kalami ta o tele mo fa la lo ino fo fina ngalo e me se le fe ngota tai sili ma ta to va fa fai ia e fa manuia le tua o me le tua le au ta to audience ne mai ta mam china ia le ngata isi tu New Zealand va per foi Australia e va per foi la mai mo ne fiafi ia ila ga le o le tua ia ton si si no ai ta i foi ame ma lo fa tai le ona leo sa ngo mai New Zealand nei ma wo lunga le melo si e ta to New Zealand
Ma o lunga kili. Ala o fati ei. Isi tati mai pese i o le teu na Australia. Le ala e dau tau viinga. Ia o na fufuanga ale tatou gang whaufai. Ia leo tu atu lava noi Australia. E whahi u sa mole. Faso lima tau sanga o tatou e whai amanatu sa mole whai ngol tau sanga. Ia lea e tatou por kalami whatatia na le tau sanga. Ia. Tali tonu ia o leo wa pai a foi na fa tonu ina tu danga masano nei me po kalame ia ai sa no foi le fiona te sidi vo ia o ngal po kalame nei afia ia ai danga mo mo ta mama tina uma lava le moto sa mo vi no le tua le o to sila mai o tonu mai le tato po kalame ia o te rone nani wata to pokala me masani fa manuia fa tai tele o to anganga ia mo to lima foai ma fai ai na o mai uma le protection al moto sa mo vi ngale tua e fa la wi lo le fio tai te sili ma le mi tono le tua ma le fa nga kange sa mo ma o ia na fa manuia le tua le fa na mai ia pati me melo e tal mai ai ia no fio te sili e tasi se o pe se lua ia mo le no Ya, lewa fa umale proclame fa malo fo le foto a tato a wai fatasi ma le fiona ya la wofo ma le ala e le proclame ne pole sa le ngatala ile ya o tatou audience fo i lea o moli mawina lani po ua tele ai mele e le vo ia lo matau mai o le kako kalkalango whasamasama noa le anganga tāua la o leita le noanga e whamamala mai mo tā upulo tula mai tono tatu no mal fa moi moi e nga le otu i ai nga umar por klamel nei to fa sa ai le tele o me fa se mali lo ai kere ai mai sia o fa sa longa nei nusila o nusila o makwa kumu ai fa sa longa ko fa a ole ki o vo ia e fai re mea. Ole ki o sa suru fai mai aka. Mon kausanga se kele. A o minister tupe mo o minister fo io ma o pale mia. Mata mai a el amatanga la fi sala wal fa. Na fatonu inaia o el palmia fo ia to filau e avea unei ma fonga o le vaenga e fasala laua ia mtau je tuales ia fasala laua sa o fatonu inai ia le tu stala termina pe to valu o tu stala ia e fe mai la to talanga ma fa mama mai me ma fa mai fa unga tato malo mol se fia lo tele ona o fa mele ya ta mai o to swafa ya sila mai da tulu ya ka mai la ko swafa ma ta watu avatu la to fsili ese vai la le van fa ni por club a fi se lo vol fa le lan fa solo mai ya le fa solo mai ya ia ma so sani la tu stala mo la tu tala mo la tu foi no spapa le la e a foi no spapa mai sa fai tio tu foi il tato foi fai malo o no spapa ma sa tato so sani ya o voi la le termine o amata o poleta tu tala noi nai e ale nga le nganga le o le taua tu peo me moni nei lo le avatu me le moni le ua fa peo na ve vesil tato watu o le
ave o tala e whatupu e li vivesi. Ai le la po ua lava matoe le tatou talanoaga. Telefo ia mata upu whawhongwhonga mai e le tatou atunua. Mai se le tapena ino se tatou manatu ave le committee le whapitoa. Al Palmeno New Zealand le tatou mtau puane tau ave pea. Ai fatto a tatou ilo le tali e no foi mai le lipoti i tono il Palmene. Ma to tala no au ai ono talia nei. Ia ai ono tupu foi le mea foi mai le lipoki. A kako whanonga kua ke. Pauale mea tau o le whamanatu pe tatou ia New Zealand. E le kako whenga inga ngausi. E le kai lava le whatinonga o le whenga inga la. Ua kele ngau mea kako la ngā mai iai pale mai i asu kona. Ai alo ale malo le tūlanga lea. Mta upu na mta upu whatau pisinisi ale malo ele se matou whalavilawe iai. Ai a whai ngai kako? E tai pefo mta upu lea ele. Talananga sa whai le whiwsalau, a mata mai le whiwsalau fitu tasi. Fitu lua, fitu tolu. Ele tau mwhai e pasia le sau o le afo i tatou pi whala, Pacific Forum Line, in New Zealand. Nama tua malanga mea ia Prime Minister Kirk i Waitangi, sa whai ele usueli whono. Ka ua kul kolu vaveo, ala e alu al whono. Hoi ngā whaka makala i loa o le ataria New Zealand ia le pi whala. Le fuava ale al Pasifika. Ia le mela watu sawaya. Ia ngofolo ia le komiki teimile na o te fono ai le il minister vai fa for New Zealand. A te mtonu na le sui pale mia ia le telenga ia la wof. O vai ia me tau va. Ana watuela mta upu tono e la wof. Po la se fina ngalo ai whakau le e kakau le pi whala. Ia la langa whakau e le kakau le pi whala. Ia la la wai e le kakau kampangi va. I sa mor kai miringei. O lea e sosani atiri i le tawhio finga o le so ngaru i lunga o tau o whiawe inga ola. Tele alama ta upu o le a whawhonga pe iai ia le tatu watino. O mea te tele na whai il malo, tatu whenga malo, ma le mafua anga le whai iai. O leo ngana o topo kalape. E watu pea le mato wha malo. Ia tolo to tele au ko ke pala ai. Sau pe fisini lako au ko ke au to te matamuri sau fisini. Ia lo kwal kali o bawa ia lo ko le bawa. Ia fa pena mo me o me fa pea. Dai. Ei wa fa Wa mali e mata e vai. Wata ai ya la
lava i le aso moa mua o Aparila se ia o mai le aso whai o Aparila manuia tele o tō aso soifua. Ia e me se fo i la tō tū whatasia i sakala meta o whai poiponga mai le nei masino o Aparila me se fo i le whai ungo le nei o le nei vai aso wha manuia le atua ia maua pēr le whialofani sanga fua tele le niu ma ia to atele ai le au aingo le atua ai o le tātou pokala mena wha soifua ia Samoa mai le maonta Samoa vi inga o le atua i Aukilani New Zealand.
tau ai, o le tau